apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nay, si kamat gayam, te si anak ka. Anya ter aramidam dito'y balay. Di magasaklaan, takayat kayo apa kumustaan nanang. Ken iyo may ko to'y basit a grocery para kada kayo. Aguray ka. Di mo ibaga ang aging gaita, kat si kalata ti agtrab-trabaho, te si anak ka. Awan matidakas na no siyak tagtrabaho nana. Ti asawam ngay, apay asaan nga isaw ti agtrabaho. Naglalaingan day tan ariko. Ay nawaw. Mangrugi kay man ngaminan nanang. Niriko ti mga awir iti anak me. Iso asyak tagtrab-trabaho. Amom te si ka ti babae. Niriko kumatag trabaho. Saan asika? Ay nawaw. Anya manan ti mapaspasamak ditoy. Umariwawa kay nga ginabigbigat. Di kay laagbain kadagiti karupa. Nay, bigbigat nga da ka dito'y balay, maribite. Apay ka, day? Ay, talaga nga awan babain day taari ko, Marilisa. Ay, nawaw. Apayan, Maray? Adda ka di inaramid, ti manugang mo, adi mo nagustuhan, Maray? Masurunak nga road, Marilisa. Iso ti lalaki. Ngam saan kit ding agtrabaho? Ni Tessie nga anak ko ti agtrab-trabaho. Saan abali taniri ko matpiman ti mga awer iti anak da ka ni Tessie. Ikunam kit day. Sadot day jay arikaw, Maray. Ay, unay kan, Maray. Asino ti sadot, bete? Asino kumapay sale? Niriko nga anak mo Ay nawaw. Kasano makapagtrabaho ni Rico nga anak kaw ket isumat ti mga awer iti anak da ni Tessie. Ay na, parikot yun day tangagabalayan. Jakon kayat ti makibiyang. Intun kwan, siyak pa'y ti mapadaksan. Agkapi ka pa'y nanang. Agyaman nak Rico anak kaw. Kumusta kayo matan ka ni Tessie? Kaya nasayahat kami Apa yan nasa lutsod jaw? Nangag ko nga men nga imarmaritis na ka ni abalayan bete Rico anak. Ay nawaw. Anya man ti marmaritis ti katugangak nanang. Sadot ka kanaw. Isuan ni Tessie ti agtrab-trabaho para kada kayaw. Nasakit siguro tinakam na. Tas si kati lalaki. Ngam saan nga si kati agbirok. Ay nawaw. Mangrugi kayo manan nga agabalayan. Napagsaritaan mi ka ni Tessie ti maipapan iti day taabanag. Amuyo mat adakkel ti sweldo ti asawak iti pagtrab-trabahuan na. Iso adi na kaya ti agresign. Wen ngam sabali nga rod ti sao ti katugangam a babae anak ko. Di ulat ni kaskaso. Tinapatag. Nasaya ti relasyon mi ka ni Tessie. Ay saan anak? Jak ipalubos nga isi-isiun na kati katugangam a babae. In-unfriend naksamo ni Sally iti Facebook. Ay kasano ko adi na kaayan friend ti abalayan mo. Kumkumpurmi mating ka ipupaws, bitay. Tiyawanan baeng? Apay ayang kami na napudot ti ulom iti abalayan ta. Ay basta, kagurak day di asalay. Numabalin lang tagpili iti abalayan. Ay, si kakidi mo. Daya mo kasta. Sa may sa. Panagkunam ka di kaya mo ni abalayan salay asi katagbalin nga abalayan na. Ay nawaw. No apay ngamen aday jay pay laeng met-ari ko ti pinili ni Tessie nga anak ta. Amam anya. Sikat ti ayan ti parikod. Saan ta kuman ang makibiyang iti biyag ti anak ta.
Saan tamit nga amo? Noon niya tinagsaritaan da nga agasawa. Tinapatag, responsable nga asawa ni Rico. Kundi nakabkabilan ka nakta. Responsable ayamot ama ko na tikas di alalaki. Di na mo tiyag sapol iti kwarta. Mapanak gumatang iti si Daon tayo, Rico lakay. Ay, siya kun Tesi, bakit? Asidag lang matitirsena. Siya kun. Di off mo ita. Iso arong ba nga ginanaka? Siya ti mapan gumatang. Sa nabalita, nakaturog mo ti anak ta. Saan kan samatan nga ginin na nalakay? Makapabanog mat lang, ti trabaho dito'y balayan niya. Kabalak mo, bakit? Alas ta siya kun ti mapan. Agyaman naklaunay lakay Uray no kas dyan ni nanang kat nasaya at kalata kanya. Sige, di mo't. Noon niya man ti issue iti nagbaetan, nagiti dadakkel ta. Issue dalatan Tinapatag ka, naragsak tayo. Husto tinangag mo, Marilisa. In-unfriend nak ni Sally iti Facebook. Ay nawaw, bayam ata Facebook namit nga road maray. Ay na, talaga masurunak iti dayjay nga abalayan ko. Kadagiti amin nga abalayan ko, isulaang ti kasta. Nakita ngamin ti inpos mo idi na minsan nga aldaw. Madlaw ani Marisali ti patpatamaam. Wano, napasagidan iti post ko. Iso nga in-unfriend nak iti Facebook. Pudno mga may, sadot ni Rico nga anak na. Ay nawaw, aglablabas kan saan maribite. Anya? Real talk laang maray. Kat no awan pa'y nangag ko ariklamo ni Tisi nga anak mo iti katugangan na. Ngamsi ka. Ay na, nagadon tinangag ko ariklamo miti abalayan mo. Saan nga taas si kati ayan ti parikot maribite? Da kayo mati masalaw ko nanang. Sa di nung tinagapon niyo. Che! Ay, kaslaban trip kayo pa Apay ka day? Amaw si Rico. Manakibiyang ka talaga. Agpadpada kayo itinam. In-unfriend nak iti Facebook. Kat awan mo, ter aramida kwa na. Pwe! Ninanang met. Ay di nakaw-awagan itinanang. Ni Tesi ti anak ko. Saan asika? Anya nga roti kayat yo ayawag ko kada kayo. Ante uno nana. Anya? Nasalaw ko ni nanang itidalan itay. Bakit? Sa di naman ang tinagapuan na. Diyak mo. Ngayon kasla maditimod na. Makaungot pa'y kanyak. Nagapo siguro man ang itiayanti kumari na Anya man ang tinbaga ni nanang kan kalakay. In-unfriend ka no ni nanang iti Facebook. Ay, kat man ano ko ma, no in-unfriend na. Ay, nawaw. Big deal lang amin kan kwa na. Una yan, dagita nga gabalayan. Diyak man na mo bakit? Ngam nagpudot man ti ulo na kada kami ka ni nanang. Bayam, kasaritak to ni nanang. Saanan anasaya at tikas tang aramidan na. Talagamat ni nanang Ay, Jack man mo iti idam tisay. Aglablabisan. Ay, nawaw. Nagadukat nga isyo na iti asawa ko na ya. Kasaritam tumangki di anak ko. Wan ano dumangag kanyak tatang. Padasim lata. Nakababain nga minin ka ni abalayan salay. Ka ni Ricaw. Ang mga no panunutan da akan kanunungak ti aramid ni nanang mau. Sa dino nga ron ti ayan ni nanang ita. Napan iti ayan ti kayem na. Siguradaw, ay, aduman ang ti istorya na ijay. Ay, una yun ni nanang. Agar aramid manan iti pariko. Ay, naibag man na panunot mo ti umay pumasyar dito'y balay, Rico anak. Nanang, pudno ka day? Ay, nawaw. Tiyan niya, anak ko. Apay pudno nga inyan friend nyo ti abalayan nyo? Basta una ti unga na. Apay ka nga inyan friend nyo. Kawam mo ti dakas nga aramidan na kada kayaw, nanang. Ay, apo.
Painosinti man na ni abalayan bete. Anya nga awan, kat no nagano ti ipopost na iti Facebook na. Sabay sa, lukas ta nga agsabat kami, nagadua sa una. Uray lamay babainak. Ket masapol ayang ayan, friend Joe. Ay nawaw, anya nga ron ti kayat maori ikaw. Makipinungot akin kwa na. Anya ka no ti pagsaksakitan tinakam mo kanya kabalayan bete. In-unfriend ka lang iti Facebook. Big deal matenken ka. Apay nga main nga in-unfriend nak. Awan mo tidakas nga aramidakan ka. Painosente ka pa'y laang mat. Anya nga awan. Kat no nagadaw ti ipopost mo. Nagadupay asaom. Ibagbagak laang ti marikrik nak. Basol mo mutin numasaksaktan ka. Oh no. Kaya't mau, taitad kumatan kan ka ti password ti Facebook ka. Ay, saan ko apagin interesan ti Facebook mo, salay? Malagayam. Apay nga rod anagado nga isyom iti biyag mau. Ay na, makauma ka. Ay na, Pare Andres! Pare Andres! Oh, Pare Andres! Ay, apay! Ay na, dagiti agabalayan, pare! Ay, anyat na pasama! Ay na, agap-abad da, pare! Kasla aglaban da pa yan! Anya? Pasardangak kumaidang, mabutangak mat, amangan no siyak tibugbugan da, sapay napudot da adwa, pare! Ay, nawaw! Ay, talaga mangibabain day tabitay! Ay na, mapan mo man kitaan ida, pare! Amangan no agkinabil da! Bayam, makita na. Anya ko matilaban ni Bite ko nagdakkel ti bagi ni abalayan salay. Anday ka! Anday Abay, nan ano ka? Ha? Ay, anday, tiawanan bain asalay. Anya nga ita. Pinatulan dakan. Ay, nawaw, kasla naragsak ka pa'y si ka, Andres. Kasano nga bain? Kanayon mo nga idadaw ni abalayan salay. Uray ti panangian friend na ken kay ti Facebook ay na-issue ken ka. Anya nga ita. Ay, nagsakit lang arudan ti bagbagay. Kastapay mo ti bagam. Pag nakbam da ita. Anay. Apay nga may nakaguruguram ni abalayan salay. Ay nananang, di kay mabain, iti kasta nga aramidan nyo. Dayjay asali tinangirugay, tese anak ka. Ay nawaw, di kay aglibak nanang. At dati insend da a video kanya, kat nalawag ada kayo tinangrugi. No apay ngamin nga inpungot yo. Nuwan takom-komporme mo, tanti bagbaga na. Tidakas nga ugali yo ti makagapo, no apay nga in-unfriend na kayo iti Facebook, nanang. Nakita kami ti inpupost yo, may papan iti asawa, kan iti inana. At daya din nakamat ko anagan. Awan mo. Wen, awan ti di nakamat yo anagan. Ngam madlaw latamat no asino ti dakdakamatan yo iti dayjay a post yo. Kantap no ibagak kan kananang. Saan asadot ni Rico nga asawak? Ha? Napagsaritaan min ti may papan iti panagtrabaho. Kinapudno na, siyak ti nagpakpakaasi. Ano mabalin, iso ti mga wir iti anak mi, ta siyak ti agtrabaho. No kasta. Kamali ti pampanunutan yun, anang. Iso mabalin ka di? Agsardeng kayon amang padpadakas iti manugang ken abalayan niyo. Ngamin, maapiktaran ti relasyon mi ken ni Rico iti kastangar aramiden niyo. Hustaw tinaybagan iti say nga anak tabitay. Iti kastangar aramiden niya nga gabalayan, mapiktaran da ka ni Rikaw. Apay kaya mo nga agsinada nga gasawa. Saan, Andres Lakay? No kastangar nagbalbaliw kan. Sardengam ti mangpadpadakas, iti manugang mauken ni abalayan. Ay, No kasta ti aramidam di awan tunti gulow. Awan tunti parekaw. Kang runaan ti amin, malaganan ti rikna, bakit niya. Narigamay, no, guruguram ti padam a tao,
Aga pulang iti pride mo, bakag. Binaybayam ko malatan ni abalayan mo, nanang. Jak ba gamin malapdan ti bagi kri ko anak ko. Amok asaan asyak ti kayat na nga abalayan. Namnupay kasta. Irespeto na latta kumamot ti kinatao tayo Saan aday ta mapanmang padpadakas kanyak ti paglaingan na. Maawatan ka, nanang. Ngamiti kasta kayo na ramedyo, sus, dumakkel ti gulo. No ireklamo na ka ni Kapitan. Okay lang. Sumago ka. Dayta ka kami. Agpada kayo tumang agabalayan. Agpada kayo pride. Naragsak kami ka ni Tessie. Ngam iti kasta nga aramidin nyo. Problema mo ti sumangsang bay, nanang. Ha? Dayta kiti ti pakpagitayon iti apo ko yaw. Sapay birthday na inton umay alawas. Kita nyo ang mga nagpinungot kayong tuki di nga agabalayanag. Kasangay ti anak mi kaniri ko inton umay alawas, nanang. Imbitado kami kadikin ni Tatang Mau, dahil si anak ka. Ni tatang laang ti imbitado. Apay ngay. Amang ano agtumpong kayo manan kini abalayan mo. Kat agpinungot kayong tumanan ijay. Nakababain, nanang. Ay saan nanak ko? Siguraduan nyo lang nanang. No kasta, mabalin ko ti umay. Wen, ngam siguraduan nyo nga awan mapasamak agulo. Diyak kayat amadadaal ti espesyal nga aldaw ti anak ko, nanang. Gapula ang iti pride yo nga agabalayan. Sapay lakuma, tamapakawan na kadagiti nagbasulak, abalayan salay. Pasensyakan abalayan. Ay, uray tsakmat abalayan bete. Ay, pasensyakan no nadanog ka. Ay, basol kumutlaang abalayan. Isuasan ka mapabasol, tasyak tinangirugay. Ada merienda iti unag, nanang. Mapan kayo mangalan, mabisin kayo. Madamdaman to, nanakaw. Kitain nyo Amangan no agpinungot kayo manandita. Ay, saan, Antisay? Nagpinakawan kami iti inam. Husto tinaibaga ni abalayan sali, anak ko. Saan mi adadaulan ti special nga aldaw ti apu kumay. Ay, nawaw! Dagiti ina ti makuna asilaw ti pagtaangan. Agbalin tayo nga rot kuma apagwadan. Saan kat ada tayo ti mangirugi ti saan apagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabalimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Si kamot gaya, Mari Divina. Ay, Wan, imayak ta itulod ko to'y order mo a karnit baboy, Mari Lorma. Ay nawaw, agyaman ak Mari Divina. At damot laangan ti abastumi iti makalawas. Awan anyaman na, Mare.
Ano sampay laeng nga orayan ti bayad ko, amaray. Ited kunto adagaws no maalak ti tangdan ka. Awan parikot no may papaniti day tamaray. Makaurayak mat. Mala, agpakada akon maray. Mapan kumat i-deliver to'y order ni Mari Sitang. Sigay, agan-anad ka, Mari Divina. Agyamanak manaon. Nagbang lumat din ti ilutlutom, nanang. Ay, nawaw. Adda ka mo't gaya manju na anak ka. Ni tatang mo ngay. Adda iti ayan dangkel Waldo, nanang. Agsasyat dan samot manan. Na, kat nunabartak asimang put idikalman. Ita, agsyat da manaon. Ni datang pailaang ti kunam, nanang. Mala, agtugaw ka man kitday. Taramanam no naimas metlaang tinlutok apang rabyan tayo, anak ka. Ay nawaw. Adda pailaang ti sinigang. Nagadun tin prito yu akarnit baboy, nanang. Abasto tayo iti makalawas, anak ka. Imprito, tapno adda ar-arti tinateng asidaan tayo. Mabit lang, nanang. Nangalaan yu nga iti pinagbayad yu. Inutang ko pailaang kan antim adivina. Saan na balay? Bayadak to numaalak ti tangdan kaw. Pare, may lurmat ni sumungad. Ay nawaw. Ay! Woo! Anya ti araramidan dita. Lorma! Ay, sukunan na kansan, pare. Anya ti araramidan dita. Agawid tan manding lakay. Sino ti nangibag umay ka dito? Rabi nga minan. Amumut adelikado di tadalan. Kapaglak ti agawid. Agawid ak no kayat ko. Amang ano kailiw na kan ni pagmaw. Agawid kay kiday. Ay, agsardeng ka man dita si kawal daw. Ayaw mo na kan gagawin. Suwaro no akton. Di mo manan ipilit. Kaya't mo. I can stand to fly. Away from home. Ay, sus. Unay kayong tatang. Nabartek kayo manen anagawid. Anya niluto yung asidahan. Ano mo? Nagadwa karnya. Nangalaan nyo iti karnay. Inutang ni nanang ka ni Auntie Divina, tatang. Abasto tayo kano iti makalawas. Mayat! Kaya ito timbangan. Ibagam ka ni nanang mo mangita sa rete kanay. Ay, awan ni nanang tatang. Napan nakitang dan. Ay kasi ka natin agita sa rete kanay. Ay, nawaw. Sumurot ka ni nanang tatang. Numabisin kayo, di da kayo ti aggao. Naluto matan ti makan tatang. Day talaang agaw iti kanan niyo ti aramidan niyo. Ay, nawaw. Sige tatang, mapanakon. Ay! Di nakpanawan! Woo! Pare Waldo! Nay, si ka maghayam. Kumusta ngay? Saan ka nga hang ubar, paray? Ay, nawaw. Saan, paray? Ay, iruar mo katay na bati nga arak mong tagsyat tamanin. At dahil nalakapulutan ta. Anya? Kita ang manay. Karnit babaw. Ni, ay kinagatungay datan. Ingka mangiruar ni tiarak. Tarog yan tan tagsyat. Naganutin nalakapulutan ta, paray. Ay, malingaraw. Arigla daw, parimandeng. Kunak man no kunam apinanawam ni tatang mo dito'y balay idi agsapa, jo na anak ka. Katuan mat nanang. Apay nga rod nga awan na makita. Tsaka mo amang ano napanmanan iti ayan ti kumpare na. Ay, makapauman ti kastangar aramidan da dya tao.
Anusan niyo tay sumot nga minti pinili yung anak ki asawaan, nanang. Sakit ti ulo la akanayon ti itid na. Relax laang, nanang. Di yung unay ti agpanunot. Ma-stress kayo laang. Si kaman pa'y lang arod ti agluto iti masida anak kaw. Sa dino ti papanam ngay, nanang? Agina na aklabiit Nakita mo ti karni ti baboy nga impritok idi kalman. Nayunam tinateng nga inted ni lulam. Reingan naktaw no makaluto kan Nanang, naibos mo ti karnit baboy nga impritom. Ay nawaw, kasanoan na ibos, ket no ado da ijay. Uray ti kaldero anang ikargaam, nanang. Awan mo ten. Kasano nga awan, ket addamet dita idi agsapa. Awan na talaga, nanang. Ay nawaw, asino nga ron ngay tinangala. Ay, diyak mo Namangan no adalaang dita anak ko. Amangan no di mula ang nakita. Awan nga rod, nanang. Anya, nan, aglisi ka man, tasyak timang sapaw. Papanan kumangay day ta akarnay. Sa dino tinagapwa, maray. Dita tersina, Mari Divina. Napanakla ang gimatang itituyaw, ta iso ti pangrabyan may. Ay nawaw, naibos aya ti karni aginatang mo, maray. Mapukpukaw nga road, Maray. Mapukpukaw? Wen, addamot idi agsapa, ngem idi nagawid kami itay. Awan mutten, agraman ti kaldiro anak kaikargaan na. Awan mutten. Asino kumangay tinangala? Dayta nga ron ti jakam mo, Maray. Ay, aguray ka, maray. Anya ayat itsura ti kaldero anang ikargaam. Jay kaldiro nga inregalum kanyak iday, Maray. Ay nawaw, no sa anak-anak kamalay, isumot ja imat ni manding alimabas itay iti paraangan mi, maray. Amangan kit dino impulutan damatan. Anya? Wan, masigurado ka kasta, maray. Malagip kon ti kaldero abit-bit ni manding. Iso nga agpay suday jay tay inregalok ken ka. Talaga nga awan ti manaknakem day ataw. Apay ka di, nanang. Di mo ka di nakita no binagkat ni tatang mo ti kaldero anak kaikargaan ti karnay di agsapa anak kaw. Ha? Sa dino ko matipangipanan na ngay? Pudnon sakit di tinaibaga ni Mari Divina itay. Anya timbagan yan ti Divina, nanang. Nakita na kanaw nga adda inigaman ni tatang mo akaldiraw idilimabas iti paraangan da. Kasanaw no impulutan dan ti karni nga inutang kaw. Talaga nagpuskol ti panagrup-rupa manya mandeng. Di mo man pagbasuran ti lapayagaon. Sa dinaw tinangipanam iti karni ti baboy Karni baboy asasawam. Agindi di amo kapay lang. Ti kunam ka day, katjak amo nga impulutan nyo ti karni nga inpritaw. Apay anya ti karni nga ipagbagamaya siya. Aray, palimanday! Nalipatan mo ti kaldero yun, nay! Ha? May kunata, mga numapukaw! Makitam day tamandeng! Ah. Ay, no! Awanan ka itibain mandeng. Awan lang arudan ti maitultulong mo dito'y balay. Napan mo pa'y laang mat impapulutan ti karni nga abasto tayo kuma iti makalawas. Pasensya ka na. Pumanaw ka iti sagaw, talagang agburburok ti darakan ka. Amangan noan niya pa'y ti maramid ka. Bakit? Pasensya ka din. Ay di nakawawagan iti bakal. Saan na maulit? Saanin ang maulit tarupam? Na. Namin anon akasta ti ibagbagam, ngam awan mat ti mapaspasaba. Daytoy kano ti kaldero ken platom, tatang. Anan mo dagita nga anak ka? Pagluton ken panganan niyo, Ay nawaw.
No kasta, kanya-kanya tayaon. Isumati ko na ni nanang. Si kakanumatan ti makamo nga agluto iti kanam. Uray ti kusina. Pagguduan tayo kano. Ay, sana mapalenti kasta. Basol mo matlaang ngamin tatang. No apay mat ngamin nga impapulutan nyo ti karni nga inutang ni nanang. Ay, wah, anak ka. Kasaritam tuman ni nanang mau. Sigurado adanggan na kadayjay. Ay, dak kaya ti may ramraman tatang. Ha? Agbalbaliw ka ngaminan. Tapno saan na ka nga isinan ni nanang. Artek ka lang aruden. Napan mo pa'y lang mat impapulutan ti abasto tayo a karne. Juna, umay kan tamangan ta nanak ko. Apay di nakayaban bakit? Ay, agsardeng kaman si kamandeng. Kalpasan ti naramid mo. Sorry ka din. Saan ko pa'y anabayadan day di akarnay tapno ibagakan ka? Jakmut amaw. Jak ammo tarupam. Santo na maulit. Promise bakit? Ay saan? Agluto ka mag-iti kanam. Ha? Kan palagipan ka manin ah. Di mo kot-kot dyan, ti anyaman a bakit kitam dito'y kusina may. Inton madamdama, ipapulutan mo pa itito yung abasto may. Ha? Masapol ka di pa'y amay kandado ti kabinet, nanang? Ay nawaw, narigati na nakaw. Kaasimat ni tatang nanang. Awan ti sidaan na. Ay kat gumatang mo't tapno amo na tirigat ti agbiro. Basta, ikandadom ti kabinay. Basol na mo't lang. No saan na kumangamin nga impapulutan ti karni ti babaw, di adda ko mati na imas asidaan na ita. Alaang laang tanagbati atuyaw, ta idulin ta iti kabinay. Ay nawaw? Ay narigatan, ang mga no ipapulutan na, tinamnamaan ta asidaan ta inton malaw. Dua nga aldaw maten asana nagaw-awid ni tatang nanang. Amang ano naupay maten iti naramid ta. Bay-bay ama. Iso lang arudan tinagkamali. Iso pa'y laang ti maupay. Amang ano nagawid manenday ta iti ayan dalulom. Nga ta, nanang? Kahit iso mati arabid na. Tunggal agapa kamay. Agawid iti lugar da. Sapay la kumaan, nanang. Ay naanak ko, di mon panunutin ni tatang mo. Lakayon day jay. Amunan ter aramiden na. Amuna ti husto, kan saan. Anya ti masapul mo, pari mandeng. Ay, umay ko bayadan ti inutang ni bakit akarni ti baboy, maridibina. Ay nawaw. Itaman pa'y paray. Bayadak ta talaga nasakit. Tinakam ni kumarim kanyak, maray. No apay mo ngamin nga impapulutan mo ti ginatang nakar ni paray. Naimbag kumaano kinisayam lang. Ngamsan mata inibusyo pa'y. Day tangarot ti kamalek. Tabisyum tumo ngamin tininto na rin paray. Huwag nga rod. Isungayin sinadan ti paglutwak. Tanaumad ang kanyak. Katita, aggagat kan pari mandeng. Ipakitam kan kwa na nagbalbaliw kan. Iti kasta, agsubli tinasaya at alinangan niyo kan ni Mari Lorma. Kagudwa pa'y laang ti bayadak iti karni nga utang ko Mari Divina. Ay, awanan ti bayada, Maray. Ay nawaw, kasano nga awan Maray, kat jak pa'y mo't nabayadan ti karni nga inutang kaw. Binayadan nila kay mo, Maray. Nimanding ko na, Maray. Apay, ada ka di pa'y sabali ala kay mo, Maray. Ay nawaw. Sa dinumot nga itinangalaan na iti pinagbayad na. Tangdan na kanumat iti construction, Maray. Nasaya at mat nga rod no kasta, Maray. Nasaya at mat no nagnakaman ti asawa.
Anya ti makunam iti lutaw kanak kaw. Ay, naimas tatang. Sigurado ang maragsakan ni nanang into nagawin. Ay, nasayahat do kasta anak kaw. Angam, sa dino ay tinangalam iti inggatang mo iti bangos tatang. Tangdan ko ay iti pagtrab-trabaho ak. No kasta, adagaya man trabahom tatang. Uy, nanak kaw. Iso adyak nagawid iti napalabas alawas na nakipurdiya ak. No maamuan ni nanang dayta tatang. Amangan no mapakawan na kayon. Ay, sapay la kumanak kaw. Agtugaw kan bakit? Tamang idasarak iti kanam. Ay nawaw. Anya tikinkinan maumandeng. Ay, awam ba? Namiris ko la dagiti bidot ko. Ha? Ket bumawiak ita. Pasensya kan kadagiti dakes ana aramidak iti kalabas bakit? Ikaray kasaanen a maulit. Sardengak met ti bisyo kun. Kenja kon ipapapulutan kadagiti barkadak no adda abasto dito'y balay. Rumbang laang. Tano maulit pa'y talaga apapanawon ka dito'y balay. Agyaman ak bakit? Ay, uwang gayam. Pinayada kung tayo utang mo akarne ken ni Mari Divina. Rumbang laang taimpapulutan mo mag. No kasta, di nakaguran. Sanang, basta agsingsingput kan, lakay. Ay, wine, ay na, agyaman ako unay bakit? Ay, nawaw! Di mo ipapulutan ti sidaan ti pamilyam. Tapno di da kaikan iti pagnakmam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya kamutan Mari Josie? Ay nawaw. Apay ka di aya, maridali. Anya manan ti pagsaksakitan tinakam mo kanya. Idi pa ila napalabas alawas nga insend ko ti linken ka. Nga maging gaita, saan mo pa nga in-like tiladawan ako nak nga i-like mo, Mare? Ilike kun tulad taan numawaya anak, mare. Mano nga aldaw mat nga minan asa anak anag Facebook. Like lang, iimot mo pa imat. Kasla saan tamat nga kumari no kasta? Kas kunaken ka, mare. Nabayagan asa anak anag Facebook. Amumot abisi ang iti trabaho. Ken may sa awan load ko, mare. Ti ibagam kit day, di mo la kayat ti agriak ta umapal ka. Di mo kayat amangabak kami iti dayjay a photo liking contest, Mare. Unay kan, mare, dali. Day talaang a photo likes ti makagapo agumura ka kanya. Dito'y balay ka day, tinagapuan ni Dalay, Josie anak ka aw. Wala nang. At nyamanan nga iti may naimbagakan ka. Kasi iti sigod, ananang. Issue maninday ta a photo liking contest. Anya? No apay ka no, ajak in like tila dawan daan na ipos, nanang. Ay hindawaw. Day talaagan ti pagsaksakitan tinakam na ken ka anak ko.
Nagrabaw nga rod nanang. No kasta ko mga amo na abisi ka, maawatan na kumamit Saan mo tupay amasangot ag Facebook anak ko? Naimbagkan ko na tawan unay trabaho na. Day nga rod ti saan amaawatan ti kumarek nanang. Talaga asensitibo day jay ako marek. Sikapay lang ti makaamo kadagiti ubing florola kay. Sa dino ay ti papana, bakit? Mapanak iti palingke. Ay nawaw, nabigat pa yung ti schedule ti panagpalingki yo kani kumari majusay. Ay, umuna akon, tadyak kayat ti makigiddan ken kwa na intun bigat lakay. Bakit? Agpudno ka man? Adda ka di diyo nagkinaawatan iti kumari. Plastik matgayam day jay ako marik. Plastic? Ni, apa yan? Anya ti inarabid na, di mo nagustuhan. Di mon saludsudan no anya. Kas na ko nakitay. Sikapay la ang tiagbantay ita tamapanak iti palengke. Nasalaw ko man ni kumari madali di tadalan itay juicy anak ko. Nagpalingkin samay. Anya ti kunam nanang, nagpalingke? Wan, adumat ti nakaikubag nga awit na. Inton bigat pa'y mati schedule mi nga agpalingke. Ay, jak siguradaw nga padasam tuman nga teksan anak ko. Ay nawaw. Apay ngay. Di na pa'y imbagbaga kanyak nagpasentro gaya man. Ay, sana ka sigurado no sentro tinagapuan na anak ko. I-text mo man kiday. Una yan ako maridali. Nagsimplian aba naglaang. Ngamkas na una yung tigura na kanyak. Tinasaya at i-text mo tapno amom no nakapalingke no saan pa'y. Diyak ngamin nasa lunsod itay kat. Wen nanang, aglodak to inton madamdama. Amangan no isupay maninday ta apagsakitan tinakam na kanyak no bilang laang. Agkuyugtan nga agpaili inton alas 12, bakla. Ay nawaw, itanan pa, adi ka naggidan iti kumarim. Nasakit pa ilaang tinakam na kanyak. Iso nga imbes nga itati schedule ti panagpalingki me. Imunamot din ang nagpalingki idi kalman. Ay, wala paiso. Ado ti awit na nga ay kubag idi kalman. Jakman amo iti day ako marik. Sensitibo la unay mat. Anyat nagapaan nyo aya. Saan ko laang nga in-like tila dawan da Anya? Ludan nakman kit di gayam iti Facebook iti 10 bakla. I-like ko man laangan. Tapno awan ti pagsaksakitan tinakam ti kumare. Na-ilike kong tiladawan nga ibagbagan ni Mari Dale. Ngam ape nga saan mat nga agsent ti chat ko kenkwana. Adda ka di signal mo bakla? Adda Ay nawaw. Ape nga Kita man? Diyak pa yun makita ti profile na. Ay nawaw. Ala! Nakablock ka man. Anya? Iso asaan nga agsent ti chat mo kenkwana ata in block na ka. Ngam na-ilike ko mat tiladawan nga ibagbagana. Well, ta Facebook page met ti photo liking contest asimalya ni Manang Dali. Nakaipusan tila dawan nga in like mo. Kasanungay day na. Yung kakasaritan to Naskan nga yan black na ka. Tapno masendam iti chat. Kaya tapno makita am iti post na iti Facebook. Si kamat ti lumabas iti paraangan mi, Maridali. Kumusta kan? Salud-sudang pailang, kalpasan ti naramid mo? Ayun gayam, na-ilike ko ti picture nga ibagbagang nga ilike ko, Mare. Apay kumapay laang, naladaw matlaangan. Ha? Idi pa'y la Lunes, analpas day ta a photo liking contest, Mare. Kasta ka di? Wan, ibagbagak tumat ngamin kun ka, idi. Ay na, pasensya kan, Amare. Talaga nga italaang anag Facebook ak manen. Nawan ti bagam, di kan manaktak, Mare.
Nasakit ka di pa ilaang tinakam mo kanyak, mare? Makaamukan dita. Kas makita mo't katagdardarasa. Sige, mapana ko. Ay nawaw, pimanaw latamad. Talagaan nasakit tinakam ti kumare kanya. Birthday ni Nanang Inton umay asabado, pare Floro. Umay kanto Ada ka di maaramid ay, mare. Agluto laeng. Ngam Inton sabadon tumat laeng. Nalang raw, umay kami tuman. Si kanto ti mangibagakin ni Mari Dali. Kas laging ga ita, kat nasakit tinakam na kanya. Ay na, wan nga raw. Apay, anyat di yung nagkinaawatan ay, mare. Ay na pare, nagsimplyan laeng mat. Jak laeng piman na ilike ti picture yo para iti photo liking contest asim malyan na. Day talaang? Wen, maawatak matkit di ti kumare. Siguro ti pampanunutin na, kat sa anak supportive. Ngam talaga ngamin abisi kanjak na sango ti nag-Facebook pare. Nalabay mare. Ipalawag kunto iti asawa. Kasangay ni Nanarita ita, dali bakit? Mapantayo iti ayan da Mari Jose. Sa anak nga bibisinan niya. Na, ada iya imbagak nagbibisin ka. Mapan kayo. No siyak, sa anak amapan. Ay nawaw. Para lang iti data alike, gumura kan iti kumaren. Di mo ammo no anya ti marikrik nak, Floro. Ammom ka di? May salaang tinagbaetan mi iti first place iti deja a photo liking contest. No in like ko man ni Mari Jo si deja aladawan, di nag first place ko mati ladawan tayaw. Sana bale, sumali kan tumanen. Sayang dayjay. Sayang ti binayadak a registration fee. Kunak tuma ngamin nga isardeng mo dayta photo liking contest. Dayta pa'y kidi ti makagapo no apay akaguram ti kumarin. Basta. Amom abisi ni Mari Jose iti trabaho na. Kas makita, sagpaminsan lang nga ag-cellphone. Saan mat nga iman ni Manang Dali? Manong Floro, Aday di balay, bakla. Busy nga ag-cellphone. Di na kaya makaraman iti what? Kasano kumpormi mo lang din ti pagsaksakitan tinagam na. Ay na, gagangay na siguro, Manong. Ay, jak man na mo na. Uray siya, jak maawatan ti asawak no maminsan. Di tamit amo, no, niya ti marikrik na Manong. Sensitibo lang kami ni Manang Dali. Simple abanag ka, sakitan na. Ay, dahil tangaro ti ugali na jak kay kayat, fan. Sensitive. Ano san tayo latan, Manong? Talaga siguro akas jay ti kinatao na. Hindi mo liplipatan ti mangisupot iti makan para iti kumarem, Jose anak kaw. Ay nawaw, wen met ananang. Oray kas jay ti kumare. Jakla tamot malipatan. Ay, nasayat mo't nga ron no kasta, Jose. Sensitibo ti kumarem. Agam ano sama anyagay nga ron. Isumot ti pinili kumarem. Wen anana, kas lakabsat ko ni Mari Dali. Ay, wen gayam. Adapay nabati a cake iti ref. Paborito na ti cake. Saan ka day? Wen nanang, mangisuputak to, inton madamdama. Nagpakada kami, Mari Jose. Ay, mabiit laang, pare Floro. Alaam da ito Ay nawaw. Adapay gayam take out. Wen, para kin ni Mari Dali, pare. Saan mat ngamin nga imay? Ay, agyaman na ka, Mare. Agyaman na, ta maanusam ti asawa. Wen, sigurado ama ay ayon tumanen tirik nana. Sensitibo talaga. Ngam nalakamot ama ay ayo, pare. Sigurado maragsakan day jay no makita na dagiti makan ngintid mo, Maray. Sigurado day ta, pare.
Ato'y tinsupot ni kumarim a Jusay. Dalay, bakit? Apay nga inalampay laang. Ay nawaw. Umay kakilin, tara manam. Ado da ito'y, bakit? Kanan nyo latan Sensitive ka launay mo, bakit? Uray simple aba naglaang. Pagsakitan ng tinakam mo. Anya kumaita. Ay, naimbaglangan atas sweet ni kumari Jusay. Sweet mo nga ibagbagam dita. Pagyamanam ki dita da kumari makaskin kwa na. Kitaam, sensitibo ka, ngaman anusan na ka. Sweet launa, hindi kumarim. Man-manun, tikas di ako maray, bakit? Ay, awan asawam. Ngem adamat ti kumarim nga ay ayawam. Wen nga rod, bakla. Ay, naimbag man, tadi ka maumuma ang mga ayo iti kumarim. Wen takas lakabsat ko ni Mari Dali. Ay, nag-sweet. Sigod mat, Van. Ay, sweet ka, ngem apay nga awan mailawan ken ka. Kasta talaga, bakla. Ang mga no sa anak pa'y apang wife material ama ko na. Ang mga no kumari material laang. Mangirwar ka man kititi soft drinks, bakla. Ilistampay laang. Bayadak to no makasingira. At tuwing tigat katangam, isapsapam ko matimay, Apay kumamat. Nagistambay kaya ni Manang Juicy ditoy. Aya? Yes! Sikat itapik mi itay. Naibaga na sensitive ka kanu. Ay nawaw. Siyak pa iti sensitibo ita. Talaga nagpuskul ti pa nag-group pro pa day dyan, Josie. Relax! Ti ko na, kat sensitibo ka kanu, sipod pa'y idi. Ngem, napatag kalat ta kanu kankwana. Kas natin baga na? Kawan! Ure, idi kasanga ni Nanarita, kat sang kadamag na ka. Nagasat ka iti kumari, mare. Man-mano, ti kasi ako mari, sweet. Si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Dali. Kumusta kan? Nasayat mat Mari Josie. Ay nawaw. Saanan anapudot ti ulom kanyak, Mare? Saanan Saan na kun akagura? Saanan Mari? Pasensyakan Gapula ang itiday ta photo contest. Ginura ka. Okay lang, Mare. Maawatak mo't no nasakit tinakam mo kanyak. Kan may sa, nairwama kun iti kasta nga style mo. Ayun, gaya Mare. Agyaman ang kadagiti makmakan nga impawit mo iti asawak Nag-sweet ka launay kanyak, Mare. Ay nawaw. Win takas lakabsat matan ti pangibilbilangaken ka, Mare. Talaga anagasa takken ka, Mare Josie. Uray may salaang ti kumarik, no kasken ka, naragsa ka kon. Mapanak man pa'y maki-standby iti ayan da Mari Josie lakay. Mapan kung tusuko ng dagiti ubing iti pagadalan inton malam. Ay nawaw. No, kasta ayos kayon, kani Mari Josie? Wen lakay. Kaya't asawanday ta, inaldawak tumanan iti ayan da. Awan parikot no may papan iti day bakit? Basta aramidem, nagiti rumbang nga aramidem dito balay. O katuan madlakay. Malhagrubuatak nga rudan. Sigurado na urnong man ang ti istorya ni Mari Josie. Malangaron. Nagiti ubing Di mo liplipatan na sukunan. Wen ka dilakay. Anya ngay tilinaon day ti eco bag, Mari Dali. Ay, natangkan prutas para kan ka Mari Josie. Ay nawaw, agyaman naklaunay, Mare. Awanan nyaman na Mare. Ala, agtugaw ka nga rudpay. Tagtimpla ak iti kapeta. Ag merienda tapay. Ay, isa anak pa'y matamabisin Mare. Kasla saan kamot irwam, Mari Dali. Mabisin ka man no saan. Ag merienda talatta. Kakaiso na nga daginatang ko at tinapay. Sika nga ron ti makaamo, Mare. Ay, nawaw!
Di mo pagbalinan a komplikado dagiti babasit abanat. Tapno agtalinaet ti pakikin na awatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tinarimaan mo ka din ti bubong tayo, Benny Lakay. Saan pa'y? Anya launay ti pagdanagam. Kawan pa'y bagyaw. Na, urayam nga adda bagyo, samon to tarimaanan. Busy nga raw. Jack masangaw. Busy. Anya ko matipaka kumikumam, kat nalpas magtanti kontrata yo. Nalpas ti kontrata me. Iso me time meten Ay, jakamukan ka. Tarimaanam kit di ti bubong tayo, tama nga no agdad-dad tumanan. No, ganat ka di sikati mga ramay. Di ka makauray. Anya, panagkunam ka di, kat kabailak ti umuli iti bubong tayo, No, kasta nga raw. Ano sam ti aguray Ay nawaw. Napudot man ang ti ulo, Mari Delia. Ay, kasanumit ngamin, Mari Josie. Awan met ti ko na ni Benito at tarimaanin na ti bubong me. Di na ka numasangaw. Di na masango. Kadno nakita kalimabas da iti kumpari na itay. Panagkunak kat agpaili damanan. Day tangarod kat, Mare. Napatpatagkan kwa na ti bisyo na. Ngam ti mang tarimaan iti bubong me. Day tatirigat na no sadot tinakay batugam, Mare. Ay, pudno launay, Mare. Isuda pa'y ti makaunget. Ay, no kabailak laang ti umuli. Siyak kuman ti mang tarimaan. Mga nanrema. Awan pa'y mat ni tatang nanang. Nay, anyat orasan anak ko. Alas 10 itirabi. Saan mat amabalin amapuyatan ta? Sa dino tinapanan na aya nanang. Diyak amo no sa dino tinapananda iti kumpare na anak ko. Ay, una yan. Nalpas lang ti kontrata da. Kumkumpormi matan ti papapananda. Day tangarod ket anak ko. Inton maibos ti sweldo na. Napudot tumanin ti ulo na. Kaslasaan na pa yan natarimaan ti bubong tayo, nanang. Ay talaga asaan anak ko. Ay na, mauma akon amangi palpalagip kan kwa na. Ay, kasanulaang ano at bagyo. Di ma-flood tayo, dito yung unag, nanang. Tamakita Dila! Lukatan nyo tiri daw! Itay pa'y ngagtuk-tuk-tukak kahit. Wan, umayan! Makuray ka kadimat, binitang! Agawa nyo Pagurayin dak pa'y mo't iti manunga oras. Manunga oras? Katno awan pa'y ti 5 minuto. Apay ngamin aya nga agsa pati panagawid mo, Sa dinaw tinagturugam. Naturugak iti ayan ti kumpare, bakit? Ay nawaw. Kaslaawan ti balay mo at pagawidam iti kastang aramidam. Tinapatag ko nagawid dak. Ay, itimplanak man iti kape. Ti bubong tayo. Kaano at tarimaanam? Ay, pag inanaanak man,
Nahang Uber da tao. Diyan mo lakabalan ti umulay. Kaano nga rod atari maanam? Idi pa'y napalabas abulan nga ibagbagakkan ka. Ngem aging gaita, awan pa'y mo't tinapasama. Ay nawaw. Agasang manday ta groceries, Mari Josie. Nagadua. Wan, tapno adda abasto mi mare. Adda kanugat umay abagyo. Ah, anya? Isumat tinangag ko itinyos, mare. Ay nawaw. Kasano pa yung data? Saan kam anak kasagana no bilang lang? Ay katagsagana kamatan amari Delia. Ipatarimaan mong tibubungyo. Kan gumatang kamatan iti abastuyo, mare. Nasken nga rod amatarimaan ng tibubong may mare. Ay katwan awan ton paglinungan niyo no din matarimaan, mare. No tinarimaan ko man ni Benito, idi ibagbagakan ko na. Dinalpas ko man. Ano usam nga ipalagip kan ko na, mare. Da kayo matlaang ti kakaasi, no bilang man ta sumangpet ti bagyaw. Bagyo! Oh, aw mo nangag ka. Ay nawaw, urayam ka di asumangpet ti bagyo sa kagunay, Amok abot-bot nga na lang. Saan nga effective dahi ta kanyak bakit? Talaga gayam nga agpatangken ka, Tarimnag inton malam. Siguradom lang, Pul ka di. Ay, mapanak man iyan kumparek. Anya man ang taramidom iyan. Bumuludak nga rod iti tolls. Adamat tools tayo. Agla latin ti duldulin ko atols. Bumuludak latan iti kumparek tapno siguradaw. Bumuludak man iti agdan mo, Mari Jose. Ay nawaw. Anuam, mare? Tarimaanak ti bubong may, Mare. Ay nawaw. No kasta, saan ati narimaan ti asawam, Mari Delia? Ay nasaan akon amang namnama, Mare. Talaga nga awan ti maasahan ken Benito. Ay kaasi ka pa'y no kasta, Mari Delia. Kabaulam ka di atarimaanan, Mare. Jak sigurado. Ngem ipadas kulatan, Mare. Narigat ti agur-uray iti awan. Wan matkit di Sumurot ka nga rod kanyak, Mare. Tairwar ta ti agdan abuludam. Nanagsan nga minday jay, Mare. Inta nga rodon, Mare. Rumabi imanan. Kat saan pa'y anatarimaan. Sapay kunada asumangpet ti bagyo inton rabi. Anyang nga rod bagay. Sadot mo't tinaasawam. Ano samlatan at imang tarimaan iti bubong. Ay nawang! Anyat yung aramidam ita bubong na. Ay naanya pa ngay. Tarimaan ti bubong tayo Saan mo't ama ibaon ni tatang mo? Agad kayo, nanang. Sapay nagngato dayta. Delikado, numatlag kayo. Wen, di nakpakadanagan. Sigurado ka kadi kabangalang timang tarimaan iti bubong tayo, nanang? Sa anak nga expert. Ngam pagpraktis sa klatan Sige, nanang. Pukawan daklatan, masapul yung titulong ko. Adaklaan dito'y baba. Wan, di ka umad-adayo Tapno mangag mo, no adda ti iparamid ko, rema anak ko. Nagpigsa ti tudo, nanang. Wan nga rod anak ko. Sapay addalat tamat tagtagtag. Wan nga rod, nanang. No, tuloy-tuloy ti tudo na. Awanan mabasata yun. Ay, kunak no natarimaan ko amin nun. Saan pa'y gayam? Makita, no anya ti reaksyon ni tatang into nagawin. May samod ay tatatang mo. Mapanlaang bumulod iti tolls. Ngam aging gaita, awan pa'y anagaway. Amangan no nag-shot damanon, nanang. Ay na, talaga ang mauma akon. Bagbagaan niyo inton sumangpet, nanang. Dila agbaimot kada kayo. Ayawanan, nausar amin ng titimba anak ko. Nagadumat gayam tagtagtag. Huwag nga ron, nanang. Ura iti kusina. Agtagtagmat. Mafladan iti unag, nanang. Kasano pa yan dayta?
No, tinarimaan ko mga min ni tatang. At dapay mo timpadulin ko akaputikan ka niya, Rema. Ah? Apay ti kaputi, nanang. Irwar mo man kit de. Anwan niyo, nanang. Basta irwar mo. Mausar to madamdama. Aglalo pa'y agtad-tad mat amin asuli ti balay. May salaang ang tinabati, nanang. Tidaduma kat inusar ni tatang. Kat awan matun tinagsubli. Irwar mo nga rod, tausarak madamdama. Mapanak bumulod iti kaputi ni Mari Jose. Ay, anya ter aramidam dito'y balay kat rumabeen Mari Delia. Sapay nagpigsama nga ro titudo. Adda ka di kaputi, Mare, amabalin amabulod. Ay, nawaw. Anwam ti kaputi, Mari. Usarin mi ko mamaray. Anya, tiyo ibaga nga ura agtudtudo kat agtrabaho kayo, Mari. Ay saan, Mare? Kastoy ngamin. Impadas ko at tinarimaan ti bubong mi itay. Ngam saan mat anatarimaan anasayaat. Isong agtad-tad lat na, Mare. Agkaputi ka minsan. No kasta, agtudtudo iti unag ti balayo, Mare. Un, Mare, iso nga agkaputi kami laangang. Ay, narigat ti mabasa. Ang mga no agsakit kami kita eh. Ay nawang, agtudtud mo't amin asuli ti balay. Di ka agreklamo. Taidi pa'y nga ibagbagakan ka atari maanam ti bubong. Ngam awan ti dengdenggam binito. Sapay nabasbasa ti datar. Ni, matudtunan akon. Usarom detoy. Anan mo takaputi ngay. Saan ka di nga agreklamo ka? Tamabasbasa ka? Yan tangay di mo ammo timang tarimaan iti balay. Agkaputi tayo na. Agkaputi ka dito unog ti balay. Ay na, di ka nagreklamo. Na, una yung tikas to abyan. Ayawanan ti ado asaw. Agkaputi ka, no di mo kaya't ti mabasa. Diyak manusan tikas to eh. Ay, nagadwa reklamong tatang. Kanya ngayon, maturog tayo nakakaputi. Ada-kada kayo day tatang. No, tinulungan niyo ko mga min ni nanang. Di mi nagmayat ko ma. Saan nga ti bubong kan makaturog tayo anasayaat. Adda sa anak ang makaturog no kastoy. Anya nga rin ti maaramida niyo. Napigsamat ti tudo. Inak sa makiturog iti ayan niluluyaw. Kat no nagpigsa ti tudo. Delikado ti rumwar. Sapay nagsipngat. Uray ah, pinapatag makaturog ka kijay. Ay di ka agar-aramid si kabinito. Maturog ka kite. Ay nawaw. Di mo ipilit ti kayat mo. Kasano, no adda ti marga ay di tadalan, kat magaburan ka. Di ka mabutang, ha? Amom ang nagpigsa ti tudo, ipapilit mo pa ilaang matirumwar. Ay, naimbag ta si Mardang matlaangan ti tudo. Si Mardang ngam adumat ti maaramid nanang. Ano san tayon Ni, dandanin agbalin a fispan ti balay. Huwan nga rod nanang. Ay, tika puti a binulod ko kin ni Mari Jose. Isaganam ta isublik madamdama. Huwan nanang. Ay, aguray ka. Ni tatang mo ngay. Adda iti silidyo nanang. Apay, adi pa'y larumwar. Madlaw anapuyat nanang. Day tatiganabon na. Saan ka nung amin anakaturog idi rabi? Ay, nagadulaki di adrama na. No tinulungan na kumaan ang tarimaan iti bubong, di saan kumaan mapasamak ti kastoy. Sa dino manan ti ayan ni tatang mo, awan matan iti silad me. Mapan ka no iti ayan da lolo. Ay nawaw, talaga atak-takasan na ti responsibilidad na. Imbes at tumulong nga agdalos dito'y balay. Anya ngay kano ti aramidan na ijay ayan ni lolom? Di na matimbaga nanang. Plano na siguro manan ti agnaed ijay Amuna nga ado ti maaramid dito'y balay. Iso nga intarayan namanan. Una yung tikas na nga ugali ni tatang. Iso asi karema. Pilyum anaimbag ti lalaki apakikalay saam. Ni nanang mat, mabayag pa'y dayta. I-advance ko laang, tanarigat ti mailawan. Tama pa na kun iti ayan da Mari Jose. Si kapay laang ti makaamo dito'y balay. Mapan ko laang isubli ti binulod ka. Wan nanang,
Agan-anad kayo. Kasla na puyat ka mo binitaw. Talaga na po yatak tatang. Ay, jak nakaturturog iti dua arabi. Ah, apa yan? Agtad-tad nga ron ti bubong may. Ay, nawaw. No kasta di mo gayam tinarimaan ti bubong yaw, anak kao. Saan nga ron tatang? Kinudi pa ngay bagbaga ti asawam. Dahita nga ron ti kamalek. Gapo iti kinasadot ka. Jak mo't tinarimaan adagaws. Kanya nga ita. Siyak mo't lang tinang sagrap iti bunga ti kinasadot ka. Ay, tarimaanam nga ro din Ay, tatang. Pabuludan da man iti tolls. Tarimaan akong ti bubong may. Ay, jak kaya't tagkaputi iti unag ti balay may. No, damanin bagyaw. Agyaman iti kape, Mari Jose. Imbes nga isublik lang ti kaputi kat ne, nabayaganak kit din. Gagangay na amaray. Ay, madamag ko man, Mare. Di ka di pari binito, ti muli iti bubong niyo. Ha? Kita ang amaray, adda tao iti bubong niyo. Aywan nga paiso. Ni Benito matday chay. Ay nawaw. Panagkunak, Mare. Tarimaanan naman tlaang ti bubong niyo. Nagnagam siguro na. Tatalaga pinagkaputik, Mare. Nagbain siguro, Mare. Pagyamanan na, taad dati kaputim abinulod ko, Mari Jose. No awan, ay, yakam mo. Itaman pa'y analagip mo tinang tarimaan iti bubong, Benito. Ay nawaw. Ay, siyempre bakit? Jakon kaya tagkaputay, no, daman ng bagyaw. Ita, amumuntirikat na. Ay, wan bakit? Ay, pasensya. No, di kayong pangpangag ide. Wan? Ala, tarimaanam nga ruden ti bubong tayo. Uwang ka day. Gumatang akbit itilan sa ijili Kurang magantilan sa ngainted ni tatang. Sigurado ang matarimaan anasaya ata. Wan? Ay na. Asino mo timayat nga agkaputay, no agtad-tad tumanan ti bubong. Ay nawaw. Di ka agsadot-sadot, tanudumtang tididigra, di kanto agparikot. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adakon, bakit? Agtimplakan iti kape. Nakatimpla akon lakay. Si kamot ton ati makamong agkape. Adalabit papanak. Ay nawaw. Sa di naman nanti papanam? Mapanak makistorya iti kumari ka. Kasama busy ni Mari Remy, itay limabasak iti parangan da. Urayag tulatan amalpas tiyan aramiden na. Kita, tamang makadisturbo ka mo. Wen, urayag amalpas tiyan aramiden na sa kami agistorya ko naklangarudan. Di ka manan agpakarabi Wen, agawin ak tumatla dagos.
kamusta kan ngay, Maririme? Ay nawaw, si kamot gayam, Mari Gladys. Anya ter aramidam do titer senak, Mare. Awan mo't, Mare. Kaya't ko lang ti makiinistoryakin ka. Ha? Agtugaw ka pa Mare. Ay, agyaman ak, Maririme. Ne. Kabarbaro mo ti sofa, Mare. Saan pa'y a fully paid data, Mare? Hulugan nga main. At least, at dalata. When matgit di anya nga minan ti pagsaritaan ta? Ay, amamom ni Valerie, di ta kabangibang a barangay, Mare. Apay ni Valerie. At ta kanumat gaya man asawa na. Anya? Well, day ta tinangag ko. Foreigner ka no. Mare, mangrugi ka man ako nakon. When atap no updated ka mat, Mare. Day ta ti latest, ita bulan. Agawid akon, Maririme. Rumabi nga minan. Agan-anad ka, Mari Gladys. Ay, wun gayam. Nalipatak matan. Anya tinalipatan, Mare? Ludanak man, Mare. Nalipatak na imbagay tay bigat. Mayat mat nga minti istoryata. Mano ti ilod ko, Mare? Ay, 300 lang, Mare. Tay sigod ang number ko ti Ludam, Tibayad mo ngay, Mare. Iso na lang, tawan mat intugot ko akash, Mare. I-Gcash kunton, Mare. Isurat mo latan ti Gcash number mo, tapno nalaka nga isend ko. I-Gcash mo tibayad mo ita, Mare Gladys. Ludanak pa'y, Mare. Ta saan ko ma-open ti Gcash ko, naawan load ko. Di ka madanagan, ta isend kumatlang, apama na makaawi dak. Promise. Napigpig sa ngamin ti signal ijabalay, Mare. Ay nawaw. Anyat kat katawa. Itay pa nga kat katawa ka mo. Ay, to'y buy-buyag lakay. Ay na, makapakatawa si ka. Nagload ka manain? Wan, nagpalodak ka ni Mariremi itay. Inutang mo manain? Sa nabali ata siyak mo ti agbayad. Isend kunto ti bayad iti Gcash na. Na, imutang ka itilod para lang iti dayta abanag? Kas na kunak, di ka madanagan ta saan kumot apabayadan kan ka. Ay nawaw. Agtugaw ka kit di tagbuya talakay. Inayadam may tanak kao. Kas kalagong ungay. Ay, talaga masuro na kung tatang. Anya napasama kaya. Idi pa'y rabi nga ur-urayak ti isend ni Mari Gladys abayad ti load. Ngam awan mo't. Apay nga may adi mo siningir idi nagpalod keng kangay. Nagtalakak ata ko na nga isend nantulat ta kano ti bayad iti Gcash ko. Ngam aging gaita kat awan pa'y mo't. Mga no baro amudos ti kumarim dayta. Ay, saan asyak ulbudan dayta Gladys? Ta talaga ang makangganyak. Ay, no saan, mga no nalipatan na anak kao. Ipalagip mo to keng kuha na agkita kayaw. Yung kamang gumatang iti mantika kantuyaw, bakit? Ay na, madamdaman ton Pedro lakay. Ay nawaw. Apay madamdam apay lang. Anyat orasan kat di tapay nangan. Amumet nga do ti trabaho iji garden. Alam mo to'y nga rudan ti may gatang. Tamapanak iti ayan ni Nana Bete. Nay, apay lang iti ayan ni Nana Bitay. Kaya nagasidig mo titirsinan ni Kumari Marimay. Ay, kwa lakay. Anya kwa? Ay, no siya nga min ti pagpilyam. Kayat ko ti tuyo alako ni Nana Bete. Anya tinagdumaan ti tuyo alako ni Marimay. Kantilako ni Nana Bitay. Naim-imas ti tuyo alako ni Nana Bete. Anya? Nasalaw ko ni Kumare Aglades. Sa dino tinagapon na tatang? Iti ayan ni Bitay. Gimatang iti tuyaw kun mantika. Anya? Apay naibusan ayan tilakom atuyo anak kaw. Kano adong pa'y tatang? Ay nawaw. Talagamot ni Mari Gladys,
Saan na pa'y nga insend ti ko na nga isend na iti Gcash ko. Kas nanter aramidon na, kas lalikliklikan nakmatan. Mga no na imimas ti tuyo ala ko ni Bitey. Naimimas ti tuyo ala ko ni Nana Betty. Wano, mabutang lang asingirak ti bayad na itilaw. Kumustaan, Mari Gladys? Ay, si kamat gaya, Mari Reme. Apay, di mo ka dinamnamaan nga kita ta dito'y paradaan, Mare? Ay, nawaw. Saan mo Mare? Sa ludsudik lang ko, ma. No kaano nga isend mo ti bayad ti load, Mare. Ti kunam kanyak, kat isend mo ti bayad iti Gcash ko. Ngam aging gaita, awan pa'y mo tinaawat ko, Mare. Ay, kwa nga men, Mari Reme. Pasensya kan ang saan mat ama open ti Gcash account ko. Ay, jakman amuno apay. Di nakululbudan, Mare. Ay, saan ka nga ululbudan, Mare? Pudno ti ibagbagak. No saan mo ama open ti Gcash mo? Ikas mo latan, Mare. Ay, day tangarod ti parikot, Mare. Amin a kwarta kat adda iti Gcash ko. Saan ko pa yan na i-cash out, Mare? Anya? Ano sampay lang ti aguray, Mare? I-cash out kung tulat na, Mare. Ay, talaga as sumakit ti ulok iti dayta Gladys, tatang. No kasta nagsari ka kayan. Wen, tatang, nagadulakit din arason na. Ay talaga anarigat ti agsingir ita apanaway ni anak kao. Pudno lang unay, tatang. Si kapayan ti ma-stress no kwa. Anya ngay nga ron ti maaramidan tayaw. Dataylatan ati agad yes. Sayang nga min ti 300, tatang. Nagrigatak mo day jay. Sa maysa, saan mo't amapidpidot ti kwarta? Ano samlatan? Ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti diyo pagkinaawatan iti kumaraym. Naibusan ti pasensyak iti dayta ang Mari Gladys, tatang. Naimbag kumaa, no amuna ti umay makisarita. Saan mo't nga rod talikliklikan na? Lumabasak pa, Mari Gladys. Ay, sa dino nga iti papa na, Mari Flora. Iti ayan ni Mari Reme. Mapanak man makis istoryakin ko na? Kasta ka de, Mare. Wen, ala, agpalas kakit din tamapantay tayan na, Mare. Agbanding tayo manatalaw. Ay, ikwa, Mari Flora. At dapay nasken nga ramidag. Ay nawaw, urayan kan, Mare. Urayan kan, tagkuyog ta amapan. Ay, saanan, Mari Flora? Mapan ka latan, numapan ka. Adupay tinasken nga aramidag. Kat jakam mo, no anya oras amalpas ko. Sigurado ka kaday, Mare? Wen, sakto makiistorya, no sa anak abisi, Mare. Isumat lagayam asaan na kayat ni Mari Gladys ti umay. At damat gayam basol nakin ka, Mari Reme. Talagang ulbod dayta ako, Mari, ta, Mari Flora. Apay, anya ka ditiing karinakin ka. Apay, pinautangam? Nagtalekak tako na namat nga isad na tibayad iti Gcash ko. Nagururayak iti manong aldaw, ngam awan mo't ti insend na. Gcash ko na, Mare. Wan, Mare. Ay, awan. Modus ni Mari Gladys dayta. Anya? Pangalaan na ngay kuma iti isen nakin ka kat awan mo't Gcash na. Saan na kanungarod amalukatan ti Gcash account na, Mare? Ay nawaw, patpatsyumot, Mare. Rason na lang dayta. Tipod no kat awan ti karga ti Gcash na, isong awan mo't ti maisend na. Mari Gladys! Mare! Anya ti masapul mo, Mari Flora. Naibaga kanyak ni Mari Rime, ti utang mo aludken kwa na. Nag-istorya manan kan ka? Naibaga na lang Mare. Siyak siguro manan ti topic yu itaya niya. Ay, saan Mare? Agbayad ka nga minan. Di ka nagulbod, Flora. Plastic ka mata ko, Mari.
Naa, sa anak a plastic, Mari Gladys. Maasya naklaang ka ni Mari Rime. Adu dagiti nakautang kinkwa na apaka is-stressan na. Sa ita, mainay-nayon ka pa'y ako Mari na mismo. Ay nawaw, tagpakalaing kamat si ka Flora. Saan ko nga rod ang ma-open ti Gcash ko, isuasaan ko pa'y amay send ti bayad ko. Isend kung tulad ta kunakmat. Saan mo ang ma-open ti Gcash mo? When no, awan ti karga ti Gcash mo. Isuadi mo maisin ti bayad mo, Mare. Atuyin ti bagas agat-gatangam, pare Pedro. Agyaman na ka, Mari Rime. Ay, gayam. Pakibagantuman kin ni Mari Gladys, abayadan na ti utang na. Utang? Apay, anyat utang na? Tinabayagan nga utang na pare. Idi pa'y ako na nga isend na iti Gcash ko. Nga maging gaita, awan pa'y mo tina-isend na. Ay nawaw, aging gaita, di na pa'y binayadan tilod na? Un pare, ay ma-stressak nga rudan, tanagado ti rason na. Manuaya ti utang na? 300 lang pare. Bayad ako. Ay saan pare? Ti kayat ko, kat ni Mari Gladys mismo ti umay mang bayan. Binayadam lat ako man Pedro. Si kakano ti mapan? Ay nawaw, nagartimat day ta ang Mari Rime. Basol mo Apay ngamin nga ingkarim nga isend mo iti Gcash, no amom adi mo gayam maisend. Saan ko nga rod ang ma-open ti Gcash ko? Oho, imposible. Naa. No saan ang ma-open ti Gcash mo, ket talaga akayat mo ti makabayad, mabalin mo nga i-cash mo latan. Ti parikot, ket no talaga adi mo kayat nga agbayad. Nakarikap matitirse na ni Mari Rime, Tata Kardeng. Nagpasintro. Mapan ka no ag-purchase. Ay nawa, sayang lang man ng tibanog ko nga imay. Ano sa mo na ti agsublinton malam? Anya pa ngay nga rod, awan mo pagpilya. Malapasensyakan. Pakibagantuman kan ko ana, asardengan na ti mangimar maritis kanyak. Tao may kuntumot bayadan ti utang ko inton madamdama. Di kagdanag, tasan met amaritis ti anak ko. Apay nga rod anaamuan ni Mari Flora ti may papan iti utang ko alod. Ni Flora lang tinangibagaan na. Di ka madanagan. Uray na sakit tinakam ni Rime iti naramid mo. Saan na ka ngayon marites kadag iti kalugaran tayaw. Anya nga binayada mo ti utang mo, bakit? Kasano ko maama kabayad kat awan mo't ni Remy iti tersena na. Amangan ano na pan nag-purchase? Ay, sayang lang ti banog ko anapan. Anong samlatan nga urayang? Narigat mo no itid mo ko ni Tata Kardeng. Amangan no malipatan na. Amumbet alakayon jay tao. Ay na! Agsardeng ka man si Gladys. No saan ka kumaan na gulbod iti kumarem? Di awang ko madayta parikot ita. Agpudno ka man, Pedro. Adda ka di relasyon nyo iti dayjay areme, Ay nawaw. Relasyon mo nga'y bagbagam mat. Uray si kati asawak no si kati kamalay. Talaga makanggag ka kanya. Ay, jak amukan ka. Umanaw ka man iti sawok. Dakas nga minti naramid mo. Nagkari ka nga isind mo iti Gcash. Ngam awan mo ti insisind mo. No si ka nga iti ada iti sitwasyon ni Mari Rime. Apay maragsakan ka nga raw. Naimbaglangan ta simmangpet kan, Mari Remy. Umay ko kumabayadan ti utang ko, Mare. Naimbag man Mare, nabayagan nga urayat day tabayad mo. Pasensya kan, Mare. Pasensya kan no saan ko at tinungpal ti inbagak nga isend ko ti bayad ko iti Gcash. Nakamiris ka mat siguro anya, Mare. Ay, wan, Mare. Saan gayam anasaya ti agulbod. No awan ti kwartam, makisarita ka lang anasaya at kanyak, Mare. Di mo ibaga nga isend mo iti Gcash, no amom adi mo mat kabailan nga isend. Dakis ti agulbod, Mare. Aklo na ka nagbidotak, Mare. Kat no di nakayatan ako, Mare. Ay, maawatan ka, Mare. Anya ngay nga road. Saan nakasta, Mare?
Ti kanyak lang, kat di ka kumaagulbod, ta talaga ang masair tiriknak no kwa. Pasensya kan, amare. Saanan ang maulit? Ay nawaw! Di ka agikarkari, no di mo matam mo atong palan. Iti kasta, di da ka mat guraan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makapasurun mo't day ta alending. Ay nawaw, bigbigatan na napudot ti ulom, bakit? Ay, masurunak nga rod, tadi mat makaururay dagita at tao. Saan ko mat nga itarayan ti utang ko kat? Kung naktumot ngamin kan ka nga isardang mo ti umutang itilinding, ngam nagtangkan ti ulom. Kanya nga ita, sikat ag problema. No awan mat laang tinasayat nga ibagam, agtal nakalatan ni friend. Nayunam laang mat ti sakit ti ulok iti kastang aramidam. Nasakit ti ulom tapod no ti bagbagak. Agsardang kanun no! Di mo ti mabagbaga na talaga. Ay nawang, laptop mo tinakaparabaw itilamisaan nyo, Mari Janet. Ay regalo ti kabsat ko ngagtrab-trabaho ija abroad, Mari Tessie. Sapay kasla kabarbaro, Mari. Wen, brand nyo, Mari. Idi pa'y napalabas atawan nga impaw itda. Ngam, awan matunay ti pangus-usarak. Pagbuyaak lagan, no kasta maumaak iti TV, Mari. No maisaldak da ito laptop. Sigurado adakkel to ti kasukat na. Ay, nawaw. Thank you, Lord. Adan ti solusyon ti parikot ko. Huy, Mare. Napaulimag kamatan. Ay, iko, Mare. Kastoy ngamin. Kasapulan ni Mary nga anak mo iti bunyag ti laptop. No, okay lang ka, Mare. Mabalin ka di abuluden na pailaan ti laptop mo. Ay, nawaw. Day talaang gayam, Mare. Awan ti parikot no may papaniti day ta abanag. Alaam to inton madamdama, Mare. Naimbagla nga da usaran ti anak ko iti bunyag. Ay, nagyaman na klaunay, Mari Janet. Bayam, isublik tumula adagos kan ka. Ne, anya ti birbiro kam, nanang. Itay payapag na kayo apag na. Ay, jak mo't makita ti laptop mo, Janet, anak ka. Indulin mo ka, day. Kaya't ko kumati agbuya, anak ka. Impabulot ko pailang ka ni Mari Tessie, nanang. Ha? Kasapulan ka nung amin ni Mary ti laptop. Iso nga impabulot ko pailang, nanang. Sino amere? Ti anak ngay ni Mari Tessie nga anak ko iti bunyag, nanang. Nalipatan nyo ka din? Ay, ngagpay siya. Nalipatak mo ni Mary. Ay, kano nga isubli dati laptop, anak ka. Diyak pa'y sigurado no kaano, nanang. Ngam anusan tayo nga orayan. Agbuya kayo pala ang iti TV, nanang. Ay, katuwanan na, anak ka. Tinapatag ka tadaliw-liwak.
Umuna kayo nga rodan iti sala, ta sumarunuak nanang. Agtimplak lang iti kapek. Sa dino tinangalami ti laptop, bakit? Hep, 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 hep. Ah? Di mo kutkut yan dayta, friend. Ay naman. Di mo ibaga... Saan ko at tinakaw dayta? Unaan kan. Tunggal adda makitam ngayawid ko. Panunuto madagos at tinakaw ko. Apayan anwam dayta laptop. Kun asinot akin kukwa? Basta adda pang usarak. Di mon saludsudan no asino ti akin kukwa. Awanan ti bibiyang mo no may papan iti dayta banag, friend. Na, agsalsalud sudak laeng. Agunget kan? Apay, dakes ti agsaludsud ita apanawan? Unan! Impadulin lang ti kumarek dayta laptop. Dagulit kalaunay mo't, friend. Alan abon, isaldak pa'y laang kan ka dayto laptop. Ano ako madayta? Ay na, maasyan ka kadikanyak, bon. Talaga ka sa pulak ti kwarta. Ay nawaw, nagkulit ka kaya. Mamin, ano nga ibagakan ka nga awan ti pangusarak iti laptop? Uray 10,000 laang ano isubak la. Saan asin sinanday to a laptop? Nagapupay da ito iti abroad. Oh, kita, Ay. kabarbaro pa'y laang ni, oh. Oo nga. Oh, saan ka alugin no kwa? Mabalin a pagbuyaam no kayat mo. Saan abale? Taad damat wifi mo. Sige. Thank you Wen, di ka madanagan. Isublik tumula dagos kan ka. Sure ka Tanusan ilakok da ito Wen ka di bakla. Danag mun aya. Ikan naklaang iti dua alawas, bon. Kumusta nga iti laptop a binulod mo kanyak, Marites eh? Mayat mo't mare, iso ti us-usaran ni Mary ita. Nasayat nga rod ano kasta, Mare. Kasta unay tiragsak na Mare Janet. Basta aywanam lakit di Mare. Isubli yun to, intunsan na nakasapulan. Wen Mare, syakto ti umay mangisublikan ka no kwa. Agyaman naklaunay, Marites eh. Ay, umunag ka, tagmerienda tapay. Ay, wen man Mare, tane. Talaga mabisbisina. Kumusta ti say? Nabayadam ti utang mo ni Tilinding? Ay katwan siyak pa'y ti kunam. Nangalami ti pinagbayad mo? Ay nawaw, siyempre, nagdiskitarak mo ta. Ay, sigurado masaan nga illegal day ta diskarte? Punay kan, friend. Talaga ka ding awan pa nagtalok mo kanyak, Sardengam nga minin ti umutang itilinding. Sayangam la ti kwarta. No sa anak nga umutang, adangarod ka nun tayo. Di kagsawi ti kasta. Uray saan ka nga umutang, mangantay latamay. Kabalak mo't abyagan ti pamilyak kay. Diyak lang amin maawatan no apay nga umutang kapaylaan. Siyempre, kasapulak mo tagpapintas. Narigatan, friend. Ang mga no isukat nak iti sabali, no saan ko nga iwanan ti bagik. Oh, kita ang tikodil ko, napudawan, saan ka de? Diyak amukang ka. At 20 kwarta daw-dawata, anak ko. At damat ang tintad ni nanang tatang. Ay nawaw. Itaman pa nga inikan nakatiinam? Sa ngaribo tintad na tatang. Sa ngaribo? Uwan tatang. Ay, talaga sa balin tagparparik na kanya ka. Ha? Anyat kayat mo asawan tatang? Ay, nas ka na pala iwan ta ni nanang mo. Ang mga noadaman ng kalukwan nga aramidin na. Pangalan na ko may tikwarta nga itid na ka. Kano di na pa'y kaya ti makitangdan. Kasla na unag ti pampanunutam, Janet, anak ka. Ay, wan nga rod nanang. Mas daawak laeng. Ay, niya ti pakasdaawa, manakaw. Makabulan ng tinapalabas, sipod binulod ni Marites si laptop ko. Makabulan na mutta, nasaan nga imay dito'y balay. Mga nubi sila ang anak ka. Nga ta? Wun siguro Aday umati ayanda, tap numapan mo kumaida pa kumustaan.
Madanagan ak nga rod nanang. Di naman tan isubli ti laptop a binulod na. Ay, ano sam ti agura yan ako. Amang noos usaran pa ilaang ni Mary. Ay, awan matkit di Amang ano adda pa'y pangususaran ni Mary. Isu asaan pa'y nga insubli ni Marite si kanya. Wano saan? Urayam ni Mary. Sigurado lumabas dito'y paraangan no agawin. Saludsudom tukon kwa na ti laptop mo, anak ko. Kumusta nga, manang Tessie? Makabulanan. Di mo matlasakaan ng ti laptop. Makauray ka di bakla. Saan pa'y ana-aproban ti loan ko iti lending? Ay, wow! Nukusta? Pagurahin nak pa'y gayam? Anya nga roden nga iti maaramida, no talaga nga awan kwarta. Oh, kita am ti bulsa ko. Awan apulos tinagyan na. Ti wallet ko. Barya mo ilang ti kagana. Sana mabalin. Titulagan ka tulagan. Agbayad kakit din. Ay na, kita ang bon, tapno mapnak ka. Ay na, saan ka makawawat? Saan pa'y ana-aproban tilon ko kula lang arudan? Ay, di ta ka manlangan. Nagrigat ka kat akasarsaritan. Kasta gayam, Saan gayam ana-aproban? Naimbaglaangan ta na tiyambaan ka alimbabas, Mary. Ha? Ada ka di bagam, ninang? Salud-sudak laang, no us-usarampay laang ti laptop ko, Mary Basang. Laptop? Ay, nawaw. Siyak tinagbulodan ni nanang mo iti laptop nga us-usaram basang. Ha? Awan mo ti us-usar ka laptop, ninang. Kan maysa, saan kami pa'y matngag kasapulan iti laptop? Anya? Pudno ti bagbagak, ninang. No kasta nga rod. Sa dino tinangipanan ni Marite si iti laptop ko binulod na. Ay, jak amo ngam salud-sudat to kanina nga pama na makaawidak. Basta ti masiguradok, awan ti laptop mo kanyak, ninang. Agar aramid kayo matitiparikot, nanang. Ay nawaw, anya timbaga ni ninang mo a Janet kan ka, Mary. Saan ka maawatan? Sinaludsod nak, no us-usarak pa'y laang ti laptop a binulod mo kano. Anya nga'y tinsungbat mo? Imbagak tipod no, nanang. Awan mo ti laptop na kanyak. Anya, imbagam ko mga us-usaram pa'y laang Tapagulbudin nakpay, nanang. Ay, di mo matam mo ti agdiskarte si ka, Mary. Napudno nga dating pabulod ni Ninang Janet a laptop kada kayo. Sa din no tinangyapanan niyo, nanang. Ibaga kung tipudno kan ka, dagiti kwarta aginas gastos mo, kat salda ti laptop ni ninang mo. Anya? Anya kay lakit din, nanang? Siyak pa yung timabain ka ni Ninang iti kasta nga raramida niyo. Sigurado makaungat ni tatang lumaamuan na tinaramid niyo. Ay na, talaga pumudot ti ulok iti daychay Marite si nanang. Anyat napasama kaya, Janet, anak ko. Nakasaritak ni Mary itay, kat ti kinunana, saan na kanu nga us-usaran ti laptop ko? Ay nawaw, no saan nga isaw? Sino nga raw? Pangusaran ko maniti, sino bilang? Ay, day tati santay nga mo, nanang. Awagam kit diti kumarim, anak ko. Amangan do sa dinumutan tinangipanan na. Day tangarod ti parikot, nanang. Saan na asungsung-batan ti awag ko? Sapay adayo ti ayanda. Masapul nga tricycle ka. Mapanak inton bigat iti ayanda, nanang. Agsaga na day jatesi. Sana siyak tilok-lok ko na. Ay, nawaw. Apay. Laptop ko matoy in-post ni Bonnie ti Facebook. Ay, kita mananakaw. Dayta ni nanang for sale ka no. Ay niya, ilakla ko ni Bunti laptop mo, anak ko.
Hello, Bon. Jak mawatan ti chat mo kanyak, manang Janet. Laptop ko ti in-post mo iti Facebook, Bon ading ko. Laptop mo? Kat no insalda ni manang Tesi kanyak. No kasta, insalda nagayam kan ka ti binulod na laptop ko. Ti ko naga kanyak kat us-usaran ka no ni Mary. Ay, talaga may dal tao. Naasyanak ko na Gaputa ko na nakasapulan na ti kwarta. Ay, inulbudan na magayan. Ay na, uray siyak, Bon. Talagang kayam amang lukluk ko day jay amari Tesi. Ay, mapantanto itayan dahin ton bigat manang. Ay, naskan nga agsungbat day tao Wan, nasaysaya at no anusan tatimapan iti ayanda. Tadi naman sungbatan dagiti awag. Dagasan nakto dito'y balay, Wan. Pasensya ko yun, Mari Janet. Bon, jak amo kasta ti naramid ti asawak. Okay lang manong friend. Awan mo't basol mo. Nakitak ngagpaiso ti inyawid na laptop. Ngam ti kunana kanya. Impadulin lang ti kumari na. Ay na, talaga nga ulbod ni Mari Tesi. Wala ron. Nagturag na umutang. Awan mo pangalana iti pagbayad na. Agraman laptop abinulod na. Naisaldanan. Kastamot lang ti kunak. Umanay mo't ti suswildo kapag biyagan mi. Ngam sana kontento. Ta umutang pailaang. Ay, siyak pa yan ti mabain. Saan na bale? Datayo lang, matimakaam mo may papaniti da ito'y abanag, pare. Naimbag ta nagawit kan? Di nakmanen sermonan, tanabamban nugak, friend. Saan ka sermonan? Tadadamari Janet kan bon iti kusina. Anya? Kaya't da ka kano kasarita. Ay nawaw, imbagam kumaas sa anak nga agawin. Ay di ka gararamid. Ingka kat agpulusan tasang mumida. Kano nakita da kan? Ay na. Ay, mabagtita ka talagan. Sika mo lang nagaramid iti parikot mo. Hindi pa'y abalbalakadan ka. Manyat inaramid mo. Nagpatangken ka. Bon, Mari Janet. Imay kami, takayat da ka makasarita, Mari Tesi. No di mo kaya't nga agreklamo kami di barangay hall. Bayadam tirumbang abayadam. Ken isoblem tirumbang isoblem. Nalabas ka, Mari. Inulbudan na kami. Ay na, Mari. Ikan na kumaiti panawan, tapno maurnos ko ti amin. Dasyan kami kan ka, Mari. Anya tinaramid mo. Ay na, nagturad ka ki di, Ikanak iti do alawas, Bon. Bayadak ti utang ko kan ka. Tapno maisublik meten kini Mari Janet ti laptop na abinulod ko. Talaga ngamin akasapulak ti kwarta. Iso na aramid ko ti kasta. Siguradom laang, Mari Tesi. Dua alawas laang ti itadmikan ka. Katno di mo maaramid. Ammomon na niya ti aramidan mikan ni Bon. Ireklamo na kayo barangay hall. Grabe ka. Nubulod mo lang ngamin. Sana dahi ta isaldam kit din. Kat di mo matkukwa. Gusto ni Bon, Mari Tesi. Illegal ti kasta nga aramid, Mari. Ay, nawaw! No kayat mo ti agkakwarta, agtrabaho ka. Saan kat nga agisalda ka, iti saan mo mat akukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan.
Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No kasta at dangarudin pagtrabaho ami di Manila, anak ka. Wuntatang, naala ak iti inaplayak. Iso nga agpamanila ak intun Lunes. Manya kaya trabaho. Anya kumapay ngay. Opisina ti pagtrabaho ak tatang. Ay nawaw. No kasta mangopisina kan taon, anak ka. Wuntatang, Ay no, kamaw dyan na. Adantun mayat a pagtrabahoam. sigurado nga adun to ti umapal tatang. Sigurado Nay. Ay, di mo unay tagpalastukan ako Narigat. Ang mga no panunutin da. Paramag ka. Ung ka di tatang. Manu kayo laang anang ibagaak. Iti may papan iti panagtrabaho ijay Manila. Pudno ka day, tinadamag ka, Lore, anak ka. Ijay Manila ka na, ti pagtrabahuan ni Karen. Asino ti nakadamagan niyo iti day tananang? Diyak pa'y ngamin nakasarita ti kumarek. Isumot ti istorya dagiti kaaruba da, anak ka. Anya kay kano ti trabaho na iti Manila, nanang? No husto tinangkaw, kat opisina ka daw ti pagtrabahuan na. Ay nawaw, naggasat launay ni Mari Karen no kasta nanang. Siya ka nabayagan nga gap-apply iti trabaho. Aging gaita, sa anak pa yan na al-ala. Ano sampay laeng ti makipurdiya anak kaw. Addan to ka de. Anya pa ngay nga rod nanang. Awan mo't pagpilya. Sika Mari Karen. Ijay Manila mat gaya man ti pagtrabahuam. Di mo pa impakpakam mo mat kanyak, Mare. Surprise ko mga rod, Mari Lori. Naragsakak para kan ka, Mare. Kamaudyanan na. At damat laangan maya tapag trabahuam. Pudno launay, Mare. Idi pa yung arapaap ko ti agtrabaho iti opisina. Amangan kit din wag kasapulan dapay iti empleyado, Mare. Ha? Amangan na dapay mat mabalin ang ma-applyan, Mare. Tapadasik mamatiyag apply. Ay, kwa, Mari Lori. Pasensya kan, ngam kompleto kami mga minan. Kasta ka di, Mare. Payam, no agkasapulan damanen iti empleyado, i-text ka adagos, Mari Lori. Nakitam ka ditin post ni Karen iti Facebook na, bakla? Anatin post na. Panagkunak da ito yung ti office na ija Manila. Kita mo, nagmayat si ka. Ay na wow! Talaga gaya may mayat ti trabaho ni Manang Lori. Wan nga rod, office pa lang. Ay na wow! Sigurado anangina ti sweldo ni Mari Karen. Adumot gayam ti post na Katwan mat. Kita ang pay dagiti in-post na kan kananda. Ay na wow! Social si ka! Ay na, sana all ka ni Manang Karen. Ay, datamat nga'y bakla. Kaano mat nga tama, daan tamat iti mayat at trabaho. Tayta, tidita sigurado. Ngam adantuan. Hello, Mari Karen. Kumusta kan, Mari Lori? Sa anak pa'y ama ka video call kan ka ita, Awag laang timabalin, Mare. Pasensya kan, Inton maminsan tulangan. Okay lang, Mare. Nasayat kami mat dito'y, Mare. Sika ngay, kumusta ka mat dita Manila? Ay na, kaawawid ko laang. Adaak dito'y kundok ita, Mare. Isu ka DJ in my dame iti Facebook itay, Mare? Wan, Mare. Ay na, nagmayat mat gayam ti pagnana edam dita, Mari Karen. Wan, Mare. Adda sofakan kudsyon ti pagturugan, Mare. Naggasat ka talaga, Mari Karen. Mayat ti sweldom, mayat ti trabahom, mayat ti kankanam, kan
Kundo pa iti pagnaedam. Sana all, mare. Ni Karen ka ti ka video call mo itay, Lore, anak ka. Ay, saan a video call day jay, nanang? Ha? Saan ka no pa yung mabalin nga video call kami? Iso nga, awag lang ti mabalin. May mayat kuma, ano video call? Tapno makita yo ti tunggal may sa anak ka. Kumaa? Ngam saan ka no mabalin ta nakapsot ka no ti wifi ni Mari Karen? Ah, ay niya di ko na itay. Kun daw ti pagnanaedan na ijay Manila, anak ka. Wan nanang, ada ka no sufada ken kutsyon ti pagturugan da. Ay nawaw, sana all iti kumare manak ka. Wan nga rod nanang, or-orayak nga da bakante iti pagtrabahuan na, taagaplayak mamat. Dayta ti kasayaatan nga aramidam, Lore, anak ka. Agpatulong ka kin ni Karen agayemaw. Sigurado ang matulungan na kaday dyan. Anya ti ko namitayan, Vin? Nagpasyar ka ija Manila? Wen, kasar ngamin ti kasinsin ko, ket inimbitar na kami. Aya? No kayat mo umay ka? Mabalen. Ay nawaw, mabalin latamat, no nawaya ka. Pagpampanunutak pa'y bakla, ibagaktukan ka no anya ti desisyon ko. O sige i-text na, tapno may bagak iti kasinsin ko, nga ada +1 me. Kasla kayat ko ti mapan bakla. Amangan no asidag iti papanan tayo ti pagtrabahuan ni Mari Karen. Ay, wala niya! Ay, salud-sudon to kan ko na, no sa dino di Manila ti pagtrabahuan na. Tas harong karantan to. Plano mi pa Manila into no may alawas, Mari Karen. Salud-sudak ko man, no asidag ka iti address nga imbagak kan ka itay. Ha? Umay ka kumamat lang sa rungkara, no asidag lang, Mare. Ay, kuha, Mari Lori. Adayo iti pagtrab-trabahwak ti address nga imbagam itay. Kasta ka di, Mare? Ay, sayang mat. Samaysa, saan ang mabalin ti bisita, Mare? Ay, nawaw. Istrikto da mat gayam, Mare. Ay, wun, Mare. Talaga nga istriktuda. Bayam, teksan kanto no agawidak inton sumaruno abulan. Satan to agistorya, ha, Mare? Sige, Mari Karen. Good night nga rudan. Agan-anad kamot iti biyahe yaw, Lore, anak ka. Ay, nawaw. Wan ka di, nanang. Usaran mi tilugan da bakla, isong awan ti pagdanagan nyo. Pakumustaan daktoken Karen, anak ka. Saan mi samot ang mabisita ni Mari Karen, nanang? Adayumat kami ti pagtrabahuan na, iti papanan mi. Kasta ka day. Wan, nanang. Inawagak iti rabi, kat isumat ti kunhana. Sa maysa, saan ka no mabalin ti agbisita iti pagtrabahuan na? Istrikto da ka no, nanang. Ay, sayang mat nga rod, no kasta. Ang makitan to, nanang. Amangan no agbaliw to ti kapanunutan ni Mari Karen, kat sumabat to. O sige, agrubwatak nga rodan, nanang. Agururayan ni bakla. Agrubwat kami kanon. Mabitla ang bakla. Ay nawaw, apay! Kasla ni Mari Karen matinalabsan tayong aglaklako iti igit ti kalsada. Ha? Manang Karen ko nam. Wan. Ay nawaw, nagaduda nga aglakla ko itinateng. Jakmat nakita ni Manang Karen. Amang ano karuprupa na Saan ang mabalin nga kamaliak bakla? Saan kanya si katinang ibaga? Nga opisina ti pagtrabahuan ni Manang Karen. Anya kumaga po nga umay dito nga aglako Iatras mo ba si tilugan bakla? Sana bali, tawan mo't unay lugan ay lumablabas. Ay na, mga no karuprupa na laang tinakitang. Panagkunak ka talaga ni Mari Karen tinakita. Sige man, iatras ko. Iti kasta, mapnag ka. Kunakun kat. Sika tinakitak, Mari Karen.
Naimbaglaangan ta narupaan ka. Dito iti pagsaritaan ta. Tapno saan ang mga dagiti kakadwak Marilori. Naimbaglaangan ta nairupaan ka, Mare. Anya ter aramiden nyo dito, Mare. Agpa-Manila kami kuma. Ngam, nakita ka. Iso nagsardang kami pa'y kadabakla. Aglaklako kamat gayam dito higit ti kalsada, Mari Karen. Ti ko nam kat opisina ti pagtrab-trabawam. Ay nawaw. Ay kwa, opisina ti pagtrab-trabahwa. Ngam imayak laang naglako dito'y. Taka sa pulak ti sideline, Mare. Ay, Wan, no kasta nga awan ti trabaho mi iti opisina. Dito'y igid ti kalsada ti ayan ko. Aglaklako kami iti kumkumpurme. Talaga naggagat ka, Mari. Adamayat at trabaho. Kayat mo pa iti aglako, iti kumkumpurme. O, itay pa'y adi ka matagtagari, bakla. Apay ka di. Adala na unag apang panunutek. Ay, no, anya day tapang panunutan, bakla. Panagkunak, inulbudan na tayo ni Manang Karen. Kasano matanay bagam ti kasta? Kasla saan matapod ng opisina ti pagtrab-trabahuan na? Di mo ka dinangag ti imbaga na kanyak itay. Ti ko na kat aglaklako da ka nung itiigit ti kalsada, no, awan trabaho da iti opisina da, bakla. Sideline na ka no. Mamatpati ka? When tako marikat nga rod. Sa may sa, niya kumaaga po nga gulbot ni Mari Karen kanya. Ay, basta! Sa balit ti agparparik na kanyak. Sarda nga mo ti agpanunot iti kumkumpurme. Kasano ama enjoy mo ti bakasyon mo dito'y Manila nga, ino kasta? Kumusta nga iti bakasyon nyo iti Manila, Lori anak ka? Kumusta ti kasar anapanan niyaw? Nasaya at matnanang. Amoyo ka di. Nakita mi ni Mari Karen. Ay nawaw, kunak man no adayo ti pagtrab-trabahuan na iti napanan niyaw. Kastoy nga minanang. Nadalanan mi ti paglaklakwan da iti nateng. Anya? Gusto tinangag mo nanang. Aglaklako ni Mari Karen iti nateng iti igid ti kalsada. Iso ang nakita mi kani bakla. Kunak man no opisina ti pagtrab-trabahuan na. Ti ko na namat kanyak kat mapanda ka no aglako no kastang awan trabaho da iti opisina. Kasta gayam. Ay talaga mo't anagagat ti kumari maanak ka. Wan nga rod nanang. Mangup-opisina lang nga rodan. Aglaklako pa'y laang iti kumkumpurme. Iso abilibak unay iti kumarik nanang. Sigurado ang mabigla ka itinaamuak. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan bakla. Atugaw ka man. Makapadanag ka mata bakla. Ay na, relax ka laang ka di. Saan mo't ang makapadanag ti ibagat? Anya nga minday jay aya. Inulbudan na tayo ni Manang Karen. Kastoy ni. Inulbudan nga. Kasano? I-search mo iti Google Lens ti ipupos na iti Facebook. Tapno maamuam, tinaamuak. Ay nawaw, idiritsum nga minan ti agistorya bakla. Unay kamat, putad ti istoryam. Amin nga ipupos na aladawan na iti Facebook. Naggapo iti Google. Anya? Kitam ti kunada nga office na, agraman ti kunana, kondominyo mapagnanairanda. Naggapo iti Google. Adtoy ti ebidensya. Husto tinangag mo nanang. Naggapo iti Google dagiti inpo-post ni Mari Karen iti Facebook na. Ay nawaw, anya day ta Google ay anak ka. Google nanang, saan a Google? Anya nga rod day ta. Jakmet nga rod amuno anya day ta Google nga ibagbagam. Ti Google nanang, kat mabalin a pag-searchan. Online day jay nanang. Kasapulan ti internet. Iso tinangalaan ni Mari Karen kadagiti inpo-post na. Kasano anaamuan nyo anagapo iti Google ti impos na anak ka. In-search ni bakla iti Google Lens nanang. No kasta. Nagulbud gayam ti kumaray.
Ay, day tangarod nanang. Diyak maawatan no apay amasapol nga aramidan ni Mari Karen ti kasjay. Ibain na siguro piman ti trabaho na anak ko. Iti anya kumaaga po ngay nanang, kat legal mat ti agla ko iti natang. May baglangan, tanagawid ka. Amaw dagiti agwarwaras adamag may papanken ka anak ka. Untatang, amok day ta. Puno ka day. Puno ka day asan nga opisina ti pagtrabahuam. Ngaglaklako ka kanum itinateng iti igit ti kalsada. Untatang, Ay. day ta ti pudno. Nagapula ang iti Google dagiti impupus ko iti Facebook. Ay, apaw jak maawatan. Nuapay amasapol nga aramidem ti kasta. Mabainak lang amin tatang. Amangan no katawaan dagiti kalugaran tayo. Numaamuan dati pudno at trabaho. Amo manakaw. Awan ti makagapaw nga ibain mo ti trabaho. Trabaho latamo ti aglako iti kumpurmi dita. Unang. Dahito iti may bagak anak. Urayan niya pa iti trabaho. Di mo ibain. Nang runa no ammom aligal. Trabaho latta dahita. Pasensya kayon, Mari Lori. Nagulbudak kada kayo. Okay lang, Mari Karen. Maawatak no apay ngay naramid mo ti kasjay. Mabainak unay iti inaramid ko, Mari. Tinapatag, naamiris mo ti biddot mo, Mare. Sigurado nga adumanin ti sao dagiti kalugaran tayo, Mari. Amo, Mare. Urayan niya pa iti ibaga dagiti Marites. Di mo latan ikaskaso. Ipamaysam langan ti atensyon mo iti trabaho, Mare. Di mo patulan dagiti chismosa. Bye-bye am nga isuda ti ma-stress, Mare. Agyaman aklaunay, Mari Lori. Awanan yaman na, Mare. Katinton maminsan, di mon ibain ti trabaho. Di kan mangala iti ladawan iti online. Tapno adala ang maipost mo, kan maipalastog mo iti Facebook. Tinalinis at trabaho, rumbang nalaang nga ipagpanakkel. Tinakababain, kadya agtakaw katap nula ang adama ipalastog mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Enjoy mo, tinatendaran tayo akasar. Ado tinaam mo kababalasang siga. Ay nawaw. Anya nga enjoy nga ibagbagam. Nagalasto pa dagiti babalasang da. Danda ni awan mapilik nga isala. Napili ka lang pare. Nagjajalin to pa'y dagiti babalasang da. Saan ka amaburing? Amuda ti makisama. Oho, uray man no naragsak da kasasao. Jak tumila kursonada ti ropa da. Uray awan makisalsala. Ay nawaw, unay kamutin pare. Madi matikas na. Panaguyaw mo tayo na. Kagpay sumait. Panaguyaw mo nga ibagbagam may.
Awit man jay lakok akarabasa. Ipan mo ijay balay da isain. Kita umatan numano ti kilo na. Alaam ton jay bayad na. 20 kano ti per kilaw. Asino nga ising? Jikas labat aw? Oh, ay nawaw. Rugyam manon ti kinadilaw mo ako na. Ay nawaw. Kanya nga ruti baga ngay. Alangan nga ibagak anatayag kan siksay. Awam amok agnagan iti ising akas jay. Ay nawaw. Kat ni ising a komersyante di tadaya Kay sumay. Kanong ipangkaw? Uray inton malpas ti pangaldawon na. Alang na lang. Mga anak pa'y. Sakbay nga ipan ko dayta. Ano sam nga ipan? Imbag lang nga igatang iti masida. Ay na, naggagat ka matan ti day. Si kagayam ti binaon ni nanang mo amang yip kadagito gatgatanga. Wen, ikilo mo numano akilaw. Tabayada mo. Kagdardarasak. Ay na wow, aginanaka pa'y matang. Agkalingutan kan. Mabiitlaan, mangalak iti pagpunas mo iti lingat mo. Kan mangalak iti pagpalamiis mo. Ay nawa, saanan ising? Kinuna mo agdardarasak sana ya. Sa dino ka diti papanam? Mapanak agaram iti balasang Ay na wow, saan ka di mabalin asyaklaan nga? Kursunada ka. Ngamin, naggagat ka. Apay, balasang kaya? Katuan mo apay nadamag mo ay nga nagkasarak. Ay nawaw, kung ano masikog ka. Kino nagdakil mo tatyan mo. Si kamot, bilbil day ta saan asiko? Pasensya ka na. Jacket, ti babaya, bilbilan. Nakasla nagbilt bag. Saan ko mga saksakit tinaka mo tagpay sumay. Baylier pay. Hey, sakting bababay ni tiraramid din tenak mo. Ay nawaw, apay, anya manin ti inaramid na aya. Iso ti pagtutungtungan da di paradaan. Ada pinabainan na kano analukmag. Rumbeng kumakano a duble ti pasahin na. Taawam magkano ti pagtugawan tay pangsangapulo a pasahiros day ti lugan. Tay nakupado na magkano tay pagtugawan ti dua. Ay nawaw, jakman amaw no apay akas di ti ugali ti anak mau. Ti maday. Mga no makasapol iti mang tibab ken kuana no kas jay laag. Amom, pare Toms. Adanam amok na pintas a balasang, ije ka bangibang abaryaw. Ay nawaw, italang anak kangagak iti pamadayaw kan ka pare. Saan apuro yaw? Winata talaga mit anak pintas da dya babay. Kahit panangkunam, kayat na kamot. Kaslangarod. Ay nawaw, kahit nagswerte kan ngayon no kayat na ka. Agsubliak to manan ijay. Bareng mapagasatak iti dayja babae. Umayak man mit pare. Tapno makitak man. Ay nawaw. Sana yun. Ang mga no sulutempay. Narigataon. Ay nawaw. Talagan sama ta desidido ka nga agaram manong. Taga dito'y kami kabangi-bangi o abaryo ngam dumayo ka o may agaram. Gapukan ka ading kao. Talaga nga gayataken ka. Manipod nakita ka. Ay na, saan ka na mapukaw dito'y panunot ka? Ay nawaw, ang mga nubulbulaan naklaan. Ay saan? Talaga napudno aken ka. Sikat kayat kong ikasar. Ikanak pa'y nga rod iti gundaway kung agpanunot manong. Kung kita no agsubli kan tupay. Amangan nga minuparparaw pa lang ti panagayat mo kanya. Ay nawaw, nakasagana ak nga aguray, ading kao. Apay, sino ay ati madamdamag ko nga armaim ti takabangi bang tayo abaryaw? Nilinda tatang. Ay sos, nagpintas na dya babay. Ay nasapay lako matasong batan na kaun. Ay nawaw, bareng sungbatan na ka. Bareng no saan adumanon ken kuana ti kinauyaw mau. Sana pa naguyaw. Nagpayso ti bagbagak tatang. Wain, yung maditikas ta nga aramid mo anak kaw. Ay nawaw, diyan nga rod mo malapdan to'y ngiwat ko no ka. Ay, sur-surwam ngay katenday ta nga aramid mau.
Adak manahin ading anapintas. Ay, nawaw. Talaga napudno ka kanya. Gaputamaan usam ti ag subli-subli. Ay, uwan mo't ading anapintas. Sige man laangan. Aklunan ka. Saan ka naparigatan ta kaasi ka mo? Ay, yes! Ay, nawaw! Ay na, adan ka ayan-ayat ko anapintas. Ay na, agyaman ak una iti panangaklon mo kanya ading ka. Ikasar ka adagos ay na. Ay, nawaw. Kasar adagos? Ay, ikaw na, tapno saan da kan amaagaw kanyak. Umay kami dumano ng ading ka. Ay, kayat ko ngayam amunak pa'y matanga umuna ka dagiti dadakkel mo. Sakbay adumanon kayo. Ay nawaw, awan problema dita. Napintas akaayan-ayat ka. Matungpal ti kayat mo. Nanang, tatang, yam-amo kada kayo ni Linda. Kaayan-ayat ka. Ay nawaw, nagpintas ka mo ten balasang ka. Imbag man, takinayat mo to'y anak me. Napingat mo't ngamin nga agaram nana. Iso asinong bata kun Malakan, anusam nga ron to'y anak me, balasang ka. Ginanos kayo awain. Wen tata, kunana ngamin adumanon kayo kanon. Ngam kinunakmat, akayat kayo pa'y nga maam-am mo nga umuna. Manasaya mo, tapno makapasyar ka mo ditaw. Ito ta nakita mo datatang kananang. Mabalinan na dumanon kami. Ay nawaw, unan nasingpat mat dagiti dadakkel mo. No kayat daklakit di ngagbalin amanugang, di dumanon kayon. Pagyamanan mikit di abalasang ka. Takinayat mo to'y anak me. Ay nawaw, nakajakpat kamit pare. Nagpintas ngagpaiso tay kaayan-ayat mo. Makapaapal kamit pare. Ay nawaw, kunak tumod nga umapal ka pare. Kasanungay anapasumbat pare. Tinutukam sa amat. Na, kasla ko nalaadak una yun. Ay no, saan mo't pare? Ama nga, numaamuan na kikinauyaw mo. Kat agbabawi ang makikasarkan ka. Ay nawaw, gapula iti dayta. Agbabawin. Ay, manong umatang aman itilaok aan anan? Ay nawaw, sino ka? Ita ka lang nga makita Ay, ahing unihing umirhian Ay nawaw, nusyak ti si kadeng. Agyanak latan iji unag ti balay. Sa anak arumrumwar. Ngamin, saan awatan ti saom? Mabainak la arumwar no siyak. Wow, apay umangay nga iparit mo arumwarak. At agmirmiro ka karon inanalos awaas. May mayat na inuyen ngem di agpalamaak. Jak amukeng ka. Di nakasasaw. Ja awatan ti bagbagam. Uno, manglalat ka man iti kudil ti aso. Ta itapal mo dita napisang akudil ti bibig mo. Ay, mastos ang yaman nahaan ahi ati ang naas oy akahaan na. Ay nawaw. Oh, dita ka man langayin. Panawan kan. Ay na, mastos na niya alalai. Nauyaw unay anang iti asanyak. Apay nga nga naaas na atak-tao. Ay nawaw, ang mga nuniti di tidakdakamaton. Isula ang matinauyaw dito'y lugar tayo. Hay, asla ahino nga aghahaa. Saan munton nga as-asit gan? Tatalaga nga ibabain na kadayjay. Anan tula tapang na man na inhan. Uray po utam ti inuna. Alabay amon insan. Saan mulatan apan panunutan? Tadi iso apakasaksakitan tinakam mo. Oh yeah, talaga ahaanan. Saan nga iso imang lapman anyak ngaghapon itinanalaw sa awaas. Excited akong iti umadanin na panagkalay sa talinda. Oray siyak mat, Teddy. Ay,
Sa dino ka diti kayat mo apagyanan ta, inton malpas ti kalay sa ta. Sika ano sa dino? Ije tumatang balay Sa nabalay. Ta dito'y balayaw ti pakaangayan ti kasarta. Kit iso ano iso ti kayat mo? Congratulations! Uy, agyaman na, pare. Thank you. Ay naman. Ado ti sagana pare Di kagbabay na mangan. Wen? Kumpare, agyaman ako. Talaga anak ka, pintas ka, Linda. Ay nawaw, agyamanak. Ay naman. Kastoy at agpili at asawain na parts. Iso nga nung makiasawa ka. Tay napintas ti pilyan. Tapno napimpintas to mo ti agbalin nga anak yaw. Ay, unan niya, pare. Lakay, makapangpanganak iti mangga. Ay nawaw. Rabrabi mangan ka iti mangga? Alamat tan alakay. Mapanakiyalaan iti mangga. Ay, alaman langay. Agplas light ako na mapanmangalay iti mangga iti bantay Agyaman aklakay Ay nawaw. Nag-sweet lang ito asawa ko na ya. Saan ka ngagbaybayag Well, mabitak lang. Ay, umayak samat lakay. Kayat ko ti sumurot. Ay nawaw. Ay, saanan? Ang mga numay galis ka pa'y. Ang mga nusto ti atap ko, nga ginaw ka. Ha? Huwan nga agpaiso. Saan pa'y asimang pati binulan ko? An nadam nga rod ti bagay, balasang ko. Masikog kagaya man. Huwan nga rod nanang. Nagragsak nga rod ni Teddy. Sigurado anapintas to ti anak mo, balasang ko. Nagpintas ka. Ay nawaw, sapay la kumaan nanang. Uray anya pa'y ti itsura ti anak ko. Naragsakak latta, tamadan kami ni iti anak. Siyempre, parabor ti Diyos dayto Ay balasang ko. Dayta ti kapatgan. Kahit, anya ngay ti kayat mo nga umuna nga anak yaw. Babae, wano lalaki. Babae man wano lalaki nanang, okay laang kanya. Manang, umatang aman iti kan anan? Ay wow, nagimas matanday ta suman alakom. Manungay ti may sadita. Mehon imay ha. Umatang antap na makala ko anan. Ay nawaw, talaga agumatangak ta paboritok dayta. Ikanak man nga rod iti innam a piraso. Ay! Ningyo! Manang! Nangalam itikan ka na masuman. Ginatang ko ijaglaklako na sabat ko lakay. Ningungo? Wen lakay. Ay nako, nagadwa paggatangam. Nipay lang ngungo mahit tigim matangam. Ay. Intom na minsan nga da kayat mo akanan. Ibagam kanyak, tasyak ti gumatang. Sana kumkumpurmi ti paggatangam, bakit? Ay nawaw, di ka pa'y agyaman ta nakatulong ak uray basit lang nga banag. Nabawasan pi man ginadagsen nga isursur-sur na. Anya ko mati pakibiyangam ngay kadakwadak. Ay maditikas talakay. Agsapsapol di tao. Imbag tamo na pa'y ti agsapol. Ne, si kam gayam ti masabat ko ti day. Naggapuam ngay. Ingatangak, tinapintas nga asawak iti prutas. Napintas ka no ti prutas iti masikugkay. Ay nawaw, damag ko anasing pati asawam ti day. Ay nawaw, katsak, apay sanak anasing pait? Nalaing kang aguyaw. Uray, tagpay sumuti bagbagak. Ay nawaw, gaputawan pa kauyawamon, adakar bengamon nga aguyaw. Kuna? Kasi ta, nakaasawak iti awan pa kauyawan na. Nagpintas ti asawak. Ket siguradaw,
Napintas tumot ti anak may. Itaray na kun iti ospital na kay. Agsak-sakit matanti tiyan ko. Kasaya Anay bakit? ko. May turod mo pa iti sakit na. Uray nak, mapanak man kita iti lugan. Sige man nga rod lakay. Saan kang agbaybay aguhan? Wait, lumabasak dita balay dananang. Taibaon ko pa ilang nga umay dito. Taisuti mang kadwakan ka. Apay ngay nanan. Apay kastoy titsura ti anak may. Pisang mo ti bibignan. Anya ngay nga rod no iso temparabor ti Diyos kada kayo anak ko. Kasi mo ti anak ko. Sigurado nga uyawan dan tao. Ay nawaw. Ita, marik na mo, nagiti inararamid mo, iti pada mataaw. Uwan kag paisaw. Ano ti inuyaw ka? Amang ano da ito yan ti dusak. Ang ti anak ko matan tinaglakam. Napakawanan na kumapaw. Di mo ko may palubos. Nga uyawan dan to mat ti anak ko. Ay, nawaw! Ti tao ana uyaw, mauyaw tumet. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika man ti aglabala kay. Nagsakit ti sikat ko. Ay nawaw. Apay, anya nga minti nararamid mo? Awan. Simangpat nga minti binulan ko iso akastoy. Aginanaka nga rutin. Tasya akong ti mapanaglaba. Ay nawaw. Agyaman naklaunay lakay Talaga nga ay ayatan nak. Sigud met. Amumet no kasano ti panagayat ko ken ka. Ala, mapan ka nga rudon tapno saan ka maaldawan. Di ka agbaybayag ta sayang ti darang ti init. Ay nawaw! Apay si kataglablaba. Ket no trabaho ti babae day ta. Da kayo gaan tatang. Ay, ko nga men. Nasakit ti sikat ni bakit. Ay nawaw! Unay ket ti panang bibi mo ni ti asawa. Ha? Bayam atalaban na inton sana nasakit ti sikit na. Ayos lang tatang. Uray siya ko na, takaasimay. Ay, ket sika ngay. Saan ka maasya ni ti bagip? Kabailak mo tatang. Iswa, didak pagdanagan. Awan mo! An-under na ka ti asawa. Ni tatang mit. Sa anak nga under. Ay ayatek nga min ni Ilona. Gumatangak man iti mantika ken sibuyas mo, Milet. Sikamot gayam Ilona, imbag ka pa'y, nagmayat ti biyag mo. Nakalabaman nila kay mon, madamaman ti sampay na. Ay nawaw. Talaga natadam ti mataman niya. Makitam amin agaraw nila kay ko. Katun kagkakaaruba tayo nga ron. Iso ano makiasawa kan tumat. Pilyam ti kasi ti asawa. Ay nawaw,
Amangan no awanan ti kaskin nila kayo mo itaapanawan. Ay nawa, kaya't mo asawan, agmay-maysa nila kay ko? Katuan mo, isumot lang ti makitkitak akas na. Ay nawaw, nagpipintas mo ti robot dagiti mo lamanat natang anak ko. Sigurado man ti paglakwa mon. Huwag nga ro, tatang. Agsuswerte yak itatawan na. Ay kat, samantala ako na dan ati agmula. Iso nga ro ter aramidak, tatang. Ti asawam ngay, sa dino ti ayan na. Imbis nga tulungan na ka. Napan nakichinta. Awan nga min sidaan mi. Ay nawaw, ay agpadigo kan to man nga ron. Amang ano dinengdeng to man ang tilot to ni nanang iyo. Huwag, tatang. Agpatiguak to, ti sidaan nyo. Mangantan lakay, Ay, anyat sidaan ba kahit? sinigang abangus. Makasidsidak nga min iti sinigang abangus. Manggao ka pa man iti ipadigok kadananang kantatan. Ay nawa, manganta lang nga rudan. Imbagam kumaa, taisudan ti umay mangala iti sidada. Ay, anya kamutan bakit? Wala, umuna kalatan namangan. Siya kung timapan aggao iti ipadigok. Ay, no apay pay la masapul apadigwam ida kat nakalasin talang arudan. Nakalasin tangag paiso. Nanang kantatang kulat ta ida? Alam, mapan ka nga rudan. Umuna akong amangan, mabisina. Mangmangan kayo magay mo nanang, tatang. Sakto ti umay mo baraw. Ala, sumangukan. Anyat si Dayo? Nagparti kami iti nitib a manok. Ay, nagimasay. Ay, sana kaya nangan. Iso ang mga anak dito yan. Anyang iti awit mo? Sinigang abangos, tatang. Mala, idisum di tananak ka. Si daan mi kinitatang mo inton malam. Ala, umay ka sumangaw. Uwi, nanang. Apay nagbayag ka. Ay, nawa. Ay, nabnabsuga nga ron. Nanganak ijay na, ha? Anya? Nakisida ka iti impadigom? Ay, nawa. Impadigok nga ron. Makisida ki din. Diyan luto da ati nagsidaak. Ay nawaw. Apay, anya tinluto daya. Nitib ang manok. Apay, adinak inyalaan ngay. Ay, nawa. Awanin natin na ibusan. Anya? Mag, isaga ng tilugan tada papananta. Sa dino ngay, sir? Aduman ang tiagla ko iti mula da ita, tapa nag-aapit manan. Awan mo't sa bali apagilakwan da iti apit da, no sana siya. Siyak lang mo ti makabala manggatang iti mismo ababalay da, kadag iti lako da. Malangarot, sir, tayo sagana tilugan tan. No kasta, umayan ti manggatang iti mulam dito'y balay? Uy, adalugan da. May mayatay, tapno santan nga agar kila, ti pangiluganan ta amapan mangilako. Ay nawaw, sigurado adaktil ti mapaglakwam lakay. Sigurado ata nagpipintas ti mulak. Ay nawaw, basta, siyak tagigam iti kwarta Ay, una, di ka madanagan. At nangamin kayat ko agatangan lakay. Anyat gatangan maya ba kahit? Ada nagpintas abag akayat ko. Kan pagpapintas ko matan, Ay nawaw, kino nagpintas ka lang arutin? Saan mo pa'y akayat? Tad-adak apumintas. Anya tiga tangam, Baltasar. Ikanak man iti may sabuti nga arak mo dita. Ay nawaw, agin inom kagayam. Sagpaminsan lang mo. Ita lang ta nakalako ak iti mulak. Ay nawaw, ungayam, nakitak ti may alugan itay anang gatang kadagiti mulam. Kahit napananta asawam ngay. Ay, adaman na pa na ginatang. Ay nawaw. Ato yung tigat-gatangam. Amangan no kayat mo adito'y kan nga aginom. Amok nga awan ka doam iti balayo. Ikan kay tibasong. Ay, alaman nga ron. Aginom tano kayat mo. Ay, katuan na. Oray ilibre kan iti pulutan. Basta kukam tiara. Ay, kuha na. Awan problema.
Kurso na dak ti asawa tinaggatangan ta itinatnateng. Ay nawaw. Ada asawa na day jayan, sir. Dili ka daw. Uray ada asawa na. Anyat sir, bitinagado a kwarta. Nujak maala ti kayat ko. Ha? Anya kaya yung asawa ngay? Sikat ibaon ko. Ing kakasarita ti babae. Ayapon di ti balay tada isingasing ko kenkwana. Ay nawaw. Mangaram kay balahasangin na, sir. Sana da ada asawa na. Sino tibus ka data? Ha? Ay, da kayaw. Sa nagsuruan. Ang tungpal ka iti kayat ko. Ay, uwan, sir. Ay, agsiputak. Kita agnawan ti asawa na di tabalay na. Tay jayin ti asawa na. Rumaran di tabalay na. Urayak ang makadayaw. Sak mapanagtok-tok iti balay na. Anya ti masapol mo? Sikat ti kadwa ni Sir Julio ngay may gimatang itinatang alako mi. Saan ka di? Why? Ada umay ko ibaga. Ay nawaw, kapampanaw lang ti asawak. Sa mga iso ti kaya ko akasaw? Si Kamay? Apay, anya ti ibagam? Sana siya. Binaon na ni Sir nga umay mangibaga kang ka. Nga ada kano kaya nang ibaga. Ay nawaw, anya nga ti ibaga na? Sumuro ka kanya. Ta itulog ka itayan na. Itatada akong dito'y balayo. Anya ti kayat yung nga ibaga kanya? Nagpintas ka man. Anyat nagan mo itayan. Ilona, sir. Maibagay tinagan mo itilangam. Kurso na da kaunay. Ha? Anya ti kayat yung asawan, sir? Sana ngagpalpalikawan. Kayat ka ngagbaling asawa. Ay nawaw, ni Sir Mat. Amo yung nga dan asawa? Panawa mo, ta sumurot ka kanya. Anya? Di mo kaya. Ano ti kwarta? Kabala ka dubli-dublian, uno triplian tit-itit ti asawam kun ka. Nagsayatan mo, agpaiso nga ikan nakiti kwarta da ito'y. Di ka mo nagsao. Apay, di ka mamati. Mabitlang tayo kan kay ti kwartam. Ikan kay ti 100,000. Saan ka nga gawin iti balayo? Ingka gumatangan iti barong alikhamam. Jak kayat nga gisang bay ka dito balay iti alikhamam managkapo iti balayo. Dahita ti kwarta. Ay nawaw. Awate kong ti kwarta. Ay, agyaman na ka, Sir Julio. Agpakadua ka kandimak. Tapno dalugan nga sa rin niya. Ay na, nagpipinta sa talaga na gito'y ginatgatang ko amadbadok. Puro baro amin na nabadok. Ay na, wow. Nagswerte aklakit din ta kinayatnak ni Don Julio. Agbiagak ita arena. Madanagan ako, nanang. Jakmat mabiro ka ng ti asawak. Rumabiin, mawampay. Pinadas mo kumatinagdamag di ta kaaruba, anak ko. Nagdamag ako, hindi da kanumutan mo. Ay nawaw. Anyamot ti kasta nga ugali ti asawam, asaan nga agpakada. Ammo na mo't nga damadandanagan no saan nga agawaid. Anya nga ti aramidat, nanang. Ay nawaw, kat orayom latan Di ka ko mamakmakla, titi bagak, anak ko. Anya day tatatang. Si Muro ka no ni Ilona ka ni Julio. Nang ibagamit. Adon to pa'y tinakakita. Kaya't ko makasarita ti asawak. Masapo lamang no agpaiso day ta. No ngayag paiso. Anya taramidem. Ha? Ado ti kwarta ni Julio. Awan gaway mo ken kuana. Talaga sana matino ti asawam. Nasisirap siguro ti kwarta na ijay. Baybayak nga rudan. Mga no, may sagmakak pa tata.
Milet, arak mo man. Ay nawaw, aginom ka manan. Nasakit tinakam ko iti naramid ti asawak. Mas daawak man iti asawam. Nagsingpot ka mat. Ngam na aramid na kalino ka. Tayara ka na, yagmon. Ay, umay ka man takadwanak nga ginom. Ay nawaw, nasapa pa'y Baltasar. Agbantayak pa'y dito istor ko. Ang mga numabarta ka. Makamukan o di mo kayat. Isaklat at yagsyato na. Ay nawaw, naiturugan ni Baltasar dito lamisaan. Indumog na mutlatan. Ay, riingak tamang rikap ako. Baltasar, agringkan. Mangrikap ako. Agawid ka. Sa dinuntihan ko. Ay nawaw, adda ka dito istor ko. Naiturog mo. Nagpintas ka, Milet. Ay nawaw, agpaiso. Katuon, mad. Agawid ka nga rudeng tamang rikap ako. Diyan ka pa lang ti agawid. Mabalin na maturog ako dito yan. Nalamiis dito ruwang. Iti kwarto mo na, ti pagturugak. Kasanungay no agbong at inaramid mo kanyak Baltasar. Nasaya ta, tapno da anak ta. Ay nawaw, kasanungay no agsublita asawam. Ti panagkunam ka dikit, kayat ko pa'y laing. Apay, saan mo nga ay ayatan ka asawam? Saanan? Manipod si Murot ka ni Julio. Ingkarik iti bagik, ano agsubli. Pulos sa dya ko nawatan. Imbag man tada ka ni titalon mo. Nailiw-liwag mo, ti sakit tinakamoy ti asawam. May mayat ti kas tangaramidem. Ngam ti agin inom ka. Nimilit ti asawak itan tatang. Ay nawaw, nagbitin. Kasano ko ma? Ada na pasamak kada kami idirabi eh. Ha? Nagloko ka. Ay, saan mo ka diya pinilit? Saan? Kano isupay tinangirugi. Kaya naman. Kasano magsubling ay ti asawam? Diyak kayatin tatang. Nimilit ti kayat ko itan. Adda kamot gaya man, mangantan. Nakaluto akon. Ne, apay ngayon labang mo tindag iti badok nga eh. Nakita ka nakasampay ti arubayan. Wala, tapno saan ka amabanog. Amok anabanog ka nagkapoy day talon. Ay nawaw, agyaman akno kosta Milet. O ala, mapantan ije kusina, tamangantan. Pumanaw ka diti balay ko. Awan na mo matrabaho. Tilang gas-gastos iti kwarta ti amom. Anya? Papanawan na, kalpasan a pinanawak ti asawak? Naumakan kan. Hindi nagbaya mo atulungan iti negosyo. Awan pa'y pakairanudakan ka amat. Awanan ka itibain? Itatanaw-maan na kun? Papanawan na klata na kasla ayot? Basol mo! Tay manugot ka panawam ti asawam. Rupat kwarta ka ngamin. Ayop ka! Anay. Apay si kalatang munat sumipa. Anay ko. Pumanaw ka, no di mo kaya't abugbugan ka. Anda akon dito'y arubayan ti balay. Siguradok ngawan makakita kanyak. Agpaliiwak pa'y man no adda dita ni Baltasar. Anda sumunga na masikog a babay. Nakaisusuon mat itili na baan na. Ni Milet! Bakay, siya kung timang isang pa itili na ba am? Siya akon lakay. Amok anabanog ka nagkapoy day talon. Sana bale, tabasit lang ang maday to eh. Siya nga ro dahil. Diyos ko. Sana natang kanti ulam. Sa pinagpudog. Imbag kumamait no saan ka masikog. Siya kung dita. Ingkagaw. Kalpasan na may sampay ko lagi to. Ikaw magantan. Sige nga rod lakay. Sikati makaam mo. Lukas na. Ni Milet itanti ka dandan na ti asawak.
Pumanaw ako dito eh. Saan ako nga agpakita? Mamain ako nga agsubli iti asawag. Awan matikar mga nga agreklamo. Tasyak matim mo na nagaramid iti saan narumbang. Di ka agpaalilaw iti silang tipirak. Makontento ka iti adaken ka, tapno di kanto kakaasi iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta nga'y, Alex, anak ka? Nag-enroll ka di mo laang. Kinalpasan na nanang. Iti saan nga agbayag. Adan tumot anak yu a pulis. Na, di mo kumaun-unaan, anak ko. Ay nawaw. Pudno mo nanang. Serton ti awag dagiti kalugaran tayo kanyak no ka. Amaw, manakaw, saan anasaya at ti kasta ka panunutam? Kasta dagos ti saom, ket awan pa'y met resulta ti panagadal mo. Isunto mo la pagturungan na nanang. Abay, danag yun ay. Ay na, di ka kumaagsaaw, akas la sigurado kan, tadi mo amaw no anya ti mabalin ang mapasama. Sa maysa, mano atawon pa'y, sakbay ang makaturpos ka, nakaw. Atay takay manayin. Iso nga rumot ti ragragsak ka. Apay, aya ka na yung dakakontra ay. Day, jak mo makita ni Alex dito'y balay, pinang. Apay, isa dino napanan naman ay. Napan iti ayan ti kasinsin na, lakay. Anya aramidan na jay. Awan mo tinadakamat na. Ay, nawaw. Ang mga namapan manin agpalastog ah. Day tatijak amaw. Ay, nag-enrollan. Nalpas ka numutang. Ay, sigurado ang mapan manin ag-istorya da jay. Un nga road. Ay na, siyak pa yun ti mabain lakay. Saan pa'y anak katurpos? Ngam unan ti sa una. Oh, kumusta kan kasinsin franay? Ay nawaw, si gamot gayam kasinsin Alex. Aps, di nakawagan iti kasinsin. Ay nawaw, apay kumamat kasinsin? Manipod ita. Sir, tiyawag mo kanya. Ha? Agad adalak iti kinapulis. Kayat ka. Sir, tiyawag mo kanya. Agam, saan ka pa'y anak ka-graduar kasinsin? Sa maysa, may mayat adenggan no kasinsin lat tatiawag ko ken ka. Saan pa'y nga ita? Ang dandanin kasinsin. 2 years lang ngayon. Oh. In advance mo matan kasinsin. Kay bagbag ka di nakawagan iti kasinsin. Sir ko naman. Anya ti ko nam, Franny. Napan ni kasinsin Alex ije balayo. Wen kasinsin syari. Anya nga iti gagara na. Awan mat. Imay lang nagpalastog. Anya?
Nakuna na nga rod amanipod ka no ita, saanan akasinsin ti awag ko kankwana. Ay nawaw, anya kanungay. Sir ka no? Anya? Sir? Isu ti kayat nakasinsin. Di na to pa yan kayat nga awagak iti kasinsin. Kay kayat na kanuti, sir. Ay nawaw, advance na unay mat. Siga maghaham tinagbantay ti Tersina yaw. Insan siya rey. Italaang, sir. Adda nga minti importanteng aramiden ni nanang, sir. Sir? Saan ka di nga iso ti kayat mo nga yawag mikan ka kasinsin Alex? Ah? Ay, una. Itisan nga agbayag. Pulis metan. Tayo kasinsin yaw. Iso aron pang asar ti yawag yaw. Advance ka lang unay mo, Alex. At dapay ti dong atawan adi mo nalpas. Saan ka de? Ay nawaw. 2 years lang. Wan matkit di anyang aminan ti umay mo gatangan, sir. At wala ta sardinas. Ken kagudwat kilo a barako man insan. Mabiit laang ta isupot ko ti gatgatangam, Sir Alex. Asino ti awawagam iti sir, syari anak ko. Ni Alex kadidayjay. Ay nawaw, nangagyumot gayam ti saritaan mi nanang. Mangagmat iti kusina. Asino dayjay aya? Wen, husto kayo nanang. Ni kasinsin Alex ti kasarsaritak itay. Anya? Apay aser ti awag mo iti kasinsin mo? Wen ta iso ti kayat na nanang. Kuna ni kasinsin Franny. Sir kano tiyawag mi kenkwana. Anya? Awan matdakas na no kasinsin kunamlata. Di nangarod kayat ti kasinsin nanang. Madadail ti isem na no kwa. Masapul aser. Na, saan pa ila analpas iti kurso na? Kastakit din ti aramiden na? Ay nananang, anya kayo lakit din aya. Isungarod mo't piman ti kayat na. Awanin ti mabalinan tayo. Aramiden tayo latan tapno awan ti makunana. Ay, saan man anasaya at ti kasta? Umon una ti adu asao. May ngarod ni Alex dito'y Tersena idi kalman pinang ading ko. Anya manan ti may naimbagaman ng Olivia. May gimatag. Kat sir kano ti kayat na amayawag kan ko ana. Anya? Isu kano tinakuna ni Franny ading ko. Nangagkumatlaag ti saritan day ti anak ko idi kalman. Kat talaga aser ti kayat na. Ay, talaga amang ibaba inday tanga Alex. Kayat na siguro piman ti maawagan iti sir. Iso kasta. Unangam saan mo't anasaya at ti kasjay. Umun-una manen ti sao. Saan tay mo't nga amaw no anya ti sumaron no ama pasamak. Ken saan tay nga amaw no maiturpos na mutlaang day ta kriminulo jay. Kasaritam to ading ko. Diyak amo. Amang ano'y sumatlaang ti inbagana kadagiti daduma akalugaran tayo. Ay na, talaga amang ibaba inday tanga Alex. Saan ka di pa'y anagawid day tanga Alex, Leon Lakay? Awampay, mate. Apay aya. Mangibabain at talaga. Day, apay anya inaramid na. Ti kayat na kano, kat sir, tiyawag dagiti kakasinsin na kenkwana. Ah, sir? Sir kano taag pulis to kanaw. Na, saan pailanan nalpas iti kurso na ipanpanakil naan? Day tangarod kat Lakay. Imo namanen ti sa una. Bayam ta bagbagak to man into nagawid. Bagbagaan ta adwa, tanay. Talaga nakababain tar aramidan na. Nay kan Alex anak ko. Nay, apay nana. Kasla da inaramid ko adakays. Apay, nalipatam ka din tinaramid mo. Ni,
Mo kadakas ngay naramid kaw. Ay nawaw, taagin didiam mo kapailaang mag. Ti ko nam kaday, kat jak maamuan aser ka no, ti kayat mo nga yawag dagiti kakasinsin mo kan ka. Mo dakas na. Awan dakas na no, sir, ti yawag da kanyak na nang. Serak to, ninton malpas ti kurso. Ti panagkunam kaday, kat nasaya ti kasta anak kaw. Awan noon unam, amen. Narigat no umuna ti sao. Basta, di da ka di pakibiyangan. Sir, ti kayat kaw, ayawag dagiti kalugaran tayo kanyak na nang. Awan maramidan niyaw no may papan iti day tabanag. Gusto ti sir mong tagpasyudadak inton bigat. Iso, naskin nga sagana akon. Ay na, Alex, aya. Talaga natangken ti ulong. Abulan na nasaan ko nakita ni Sir kasinsin Shari. Sir? Asino Sir Franny? Ni Sir Alex Ay nawaw, kunaklakit din no asino ti dakdakamatom kasinsin. Ni Alex gayam kasinsin ta. Uwan kasinsin. Di namat nga rod kaya ti maawagan iti kasinsin, tamasapol ka no Sir. Adda ka no ni Sir Ijay City. Isumati ko na ni Auntie Pinang. Nabayag mo din ajak nakikita. Kumusta mat nga tanti panagadal na? Oray siya, jak mo kasinsin. Mabainak nga ag-message kan kwa na. Si kakit di da kayo mo ti close idi. Amangan no katetex mo ti kasinsin ta. Saan matla ang kasinsin? Tasyak pa yun ti agbain kan kwa na. Tar aramidom diti boarding house ko na nang. Mayak, takayat ko makita dagiti grado manakaw. Anya? Wrong timing kayo mo. Di da pa in-release ti grado may. Sana siyak tululbudam si ka Alex. Kasama ngamin. Ambok, analpasan ti eksamyaw. Nagkuyog kami iti kumarik nagpasyudad. Iso nga amok nga adan ti grado yaw. Kwa? Apay akas lamadanagan kamot una yan. Kinapuno na. Ibaga mo, noan niya. Adan ti grado may nagado ti bagsak ko. Anya? Ada iti envelope dagiti grado. Kitain nyo lang tanananang. Ay, kumusta ni Alex? Kumusta nga iti grado na? Ay, day tangarod kat ti parikot liyon lakay. Apa yan? Ado ti bagsak ti anak ta. Ay, nawaw. Anya? Kasano, kat napabarkada mo nga main. Ado ti nakitak abuti ti arak iti boarding house na. Sigurado ak ati bisyo na ti impangpangruna na. Daytan ti bagbagak. Umununa nga minti sa una kahit. Anya nga ita. Ay, jakam mo lakay. Kasla saan tamutin akabailan na pagadalan ti anak ta. Dakulan ti bayadan na. Aglalo pa ikat ado ti bagsak na. Gastos tumanon. Adakan ko na daytan. Tinapatag, inaramid ta ti pagrebengan takan ko kas naganak. Adamatan kan ko na. No di na aramidin ti kabailan na. Tapno makalpas iti adal na. Wen tay mo na mga minti sa una. Ngam di na magayam kabailan at akderan. Kasla na dagsan mati parikot mo pinang ading ko. Ay, wan nga rod man ng Olivia. Apay, anya ka di ayat ti parikot mo? Ni Alex nga road. Wan nga agpayso. Kumusta ni Alex? Nabayag mata na saan anagaw-awid dito'y lugar tayo? Napan ko nga rod sinarungkaran itinapalabas alawas.
Ket adaw ti bagsak na manang. Anya? Naulaw iti barkada ken bisyo na. Kasanungay daytan? Di min kabailan abayadan manen dagiti subject a bagsak na. Panagkunak ket alanganen beten nga agbalin a pulis dayta nga Alex manang. Anya tinagsaritaan nyo kin ni Auntie Pinang, nanang? Ti kasinsin mo ani Alex, ah. Apay ni Alex, nabayagan nga awan ti damag ko may papankan ko na. Ano kano ti bagsak na kuna ni Antim? Anya? Naulaw iti barkada ken bisyo. Isu asayang ti binaybayadan ta Antim. Sapay private school ti pagad-adalan na. Ay, kasano ngayon ngay day tananang? Sayang mo. Awanan na. Alanganan anti pa nagpulis na. Santay mo't ama pabasol da Antim. Tanarigat mo't piman ti agbirok. Sa maysa, nalastog nga ni Alex nga agsasao. Anyan tulaangan nga iti isango na kadagiti kabaranggayan tayo. Sapay nagado ti sa una idi nanang. Ay, jakman amoy ti dayjay akasinsin mo anak ko. Nati ko na ni Alex. Agawid ita. Wen, aglugan ka no iti second trip. Sayaat. Agawid langin tatulungan nakagtalon. Wenan awadan ti kwarta tayaw. Nasken nga agurnong tayo manag. No apay met ngamin adi na inga iti panagadal na. Ket ammo na met akas ti kasasaad tayaw. Ay, puno launay. Nasaysayatan nga agsardeng. Tapno makaamires iti biddut na. Si kamat gayam ti masabat ko dito'y dalan, Sir Alex. Ngan nga ni saan ka nairupaan. Nakahud ka nga men. Aglisi ka man kiti ti dalan ko si Kafrani. Napuhudot mo ti ulam, Sir. Apay ka day? Dinak man awag-awagan iti sir. Ni, apay yun kasinsin. Naanano ka? Ay nawata, dagulit. Aglisi ka man iti dalan ko. Kaya't kun ti agawid. Kaya't kun ti aginana. Sumurot kanto iti talon, Alex. Bagkatem ti abunaw. Wine! Ay, mangmangagnak! Ha? Sumurot kanto iti talon kunak. Bagkatem to ti abunaw. Kasladyak kaya't ti rumor tatang. Ay, nawaw. Tapay, Mike. Mabainak una yan, kadagiti kalugaran tayo. Nang runa, kadagiti kakasinsin ko. Kanya kumamit ti pagbainam. Impalpalastag ko ti kurso ka criminology iday. Kastoy mo tinapasamak. Pag nakmam day ta. Bason mo, tayo muna mo ti saom. Naimbag kumaano yung gaid mo ti panagadal mo. Saan, Mike? Day tayo mo bisyo kan barka dati yung pangpangrunam. Si kamat kayam day ta, sir. Ado ti binagkat mo nga abono Ay, kasinsin ko namlatan, insan. Saan ko nga intuloy, ti pa nagpulis ko? Nadamag mi nga rod kini Auntie Pinang kasinsin. No kasta, amo yun. Ay, wala. Amumin ti amin kasinsin. Saan mat ngamin anasaya at nga inunaam kasinsin. Imo na ti saom, kat agpapada tayo mat nga awan pa'y napaniknakan na itibiyag. Day tangaro ti bidot ko kasinsin. Banag pagbabawyak ito. Kasta talaga kasinsin. Talaga ang maudi ti babawi. Ngam di ka mapukawan itinamnama. Mabalin mat nga agurnong kamanin. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Makitan to? Ang kitaam to kasinsin. No dumteng manenday tagon daway. Kat di mon aramidan ti kas iti naramid mo. Talaga anarigat. No umun una ti sao kasinsin. Ay nawaw! Tay kunada nga ruden, di ka agbilang itipiak agingga asaan pa'y anapasaan.
Aramid ti pakakitaan, saan kat nga iti saulaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.